Fatalanoa manu lenganga nai on le taiao. Abe ole la ua punitia po I poao. E sau malu e whaasusu I lawa lao. Sa sala le punga la au matala uao. E tio fo I Samoa whai o na taiao. E amatanga ole a sofa a popo ole o langa. E taiao nai matani ufea ngai maleata. E tala le lei ua so ai nei Samoana. Se ti tau pau le sua malie o le vine ula. Mapau whaunga o le lupe lunga o le moso o I pula. Le langa ali ua pua ina mai lona manongi. E asoko ua foa ina I le Samoa moni. E tio fo I Samoa whai o na taiao. Le amatanga o le asofa a popo o le o langa. Le taiao nai matani ufea ngai maleata. Le tala le lei ua so ai nei Samoana. Awa mo mali e I maunga. E asofo na valo ia I mapaupauna. E inga ua whaako ia tuile matai. Tangata soifua ua oli oli ma Faafetai. Le tio fo I Samoa whai o na taiao. Le amatanga o le asofa a popo o le o langa. Le taiao nai matani ufea ngai maleata. Le tala le lei o aso o ai nei Samoana. Le tio fo I Samoa whai o na taiao. Le amatanga o le asofa a popo o le o langa. Le taiao nai matani ufea ngai maleata. Le tala le lei ua so o ai nei Samoana. Yeah, o te Let's talk. Te whatarowhatu Samuel o whafoanga ni vaenga o le aso luas, aso lima o le masina lona wha o le tausanga. Inu al Februari mati Apirila. Aso lima o Apirila, na ua aso ono nisi vaenga o le lalolangi. A o maua foi le nei tu la ma le nei tu aso. Ia e mwhaiai on tatou mafuta ma whailoai. I le langi mama, I le soifua Manuia, ia, ma le soifua maua, I le ngata I tama, ma tina matatua,
o lo tātou atunu'u le ngata i tutonu o Samoa lava ia. Ia a o so se tafo le nei lalolangi o lo mawhai o na maua mai ai, le tautua ma le o nanga lau si fonga o le tai au fou. Ia e mwhai ai o no tātou fiso o tai. Yaso umo le vai yaso, e se lava i mātou e ngāruru e atu, ia mwhaatino atu, ia whi au mga ruenga, au le au ngā lava ma le wha moe moe, o lana si ufofonga o le tai au fou, ia malona Tautuaina o Samoa iso se tafa o le nei ke lope. Tarusia o langona le mai au. Au pei whapena winga o le nei aso. Samoa lau whaafonganga, ia o le fo ufa ua watu por kalame, whaawau lau si ufonga o le tai au fou, ia e pei o na amata mai i le aso na nafi, na sau tau whianga iai, ia ma le sunga le ia Aoaao por whatalainga ia so e fuaina setu sua. Ia o ia foi sa tu la i le foi o le tatu o nanga i le aso na nafi pe tai ia o le aso fou le nei foi aso o tatu o lia manuia ia le manatu ia o le a fa o lava la matu Tuilaepa o lo Tupa'i ma lo tau mamalu ia ina ia mafai ona longo puia li ia lau fa fonga anga e mea o lo tutupe le ngata le nei tala Faafetai o California ma le nei atunu o lo matu Tuilaepa lo Tupa'i ma lo tau mamalu ia ai whapena fo i to tonu lava ia o lo tātou atunu o Samoa ai tai nane lau whaafonga anga Samoa o lo mawhai o na whaafonga mai ia matau mwhai o langona mai sa mātou tau Vaaaoao a sa mātou tau whono ia a wālava o le aunga aute o le Tautuaina o lo Tupa'i ma lo tau mamalu i lea vaenga ma lea vaenga le aso ma le aso matu whataro whatua ia te oe Samoa i le swafa manu malo tātou matai sili Yesu Keriso le i marfaola ia e pei ona te mei foi rautu soifua ma lo tātou ola i le nei vaenga o le aso lua o le aso lima o le aso lua Tuesday day of the week ia o longa the 5th day of the 4th month o le tausanga ia lea ua o le nau aso ono manatu aso ono tātou i New Zealand o Australia o Samoa, ma nisi a vaenga o laulangi, pe o nai mo te isi, ia pe o lea lava mātou te soli muri vai atu lau tū sa varinga, ia o na pe whapena. Lea ua tele ina sui taimi o atino, sui le taimi o Australia le aso salen te nei, sui le taimi o New Zealand po le aso sa e fwelen te nei po lea mātou na sui i le aso sa i o na tu atu, sui mai ai ina ua tele vave te isi, ia i le tūlae Tasi. Le la ua faisi e se senga tele o le se senga i le ngata i tula o sini la vaia ma nei California le ua se le fia i tula fitu ono pe fitu tula o Samoa ma nei California fa i tula ma toma New Zealand e pe mai lima i tula na o se ma o kilani i New Zealand pe ona i se senga ia o le se senga o i tūla ma teimi ia e fua foi le ua tūla lata mātou ina o mātou le vaitau o le spring mātou ma le teimi o le winter salonga ua ngai o tau le winter nisi vaenga o le lalulangi ia o nasa whea ngai o tau ma le tau mawhanwhana ma le tau vevela ia o le la ua ngai ese mātou ma le tau vevela ma le tau marulu ia e ngai atu mātou le tau mawhanwhana se taimi o le nei vai aso po le vai aso i o a ye fu si suinga o le tau ia ma tau longo lava ia wa le longo pui ia o le malu o tatou nu mo taimi nei ia tatou nga i le amatanga masani tatou te nga ia te ia fesili ia i lo tatou matai sili a wina mai ia lo na nga pa ia tau to ruaina wa pa wa le mea le na ngani esa le so malosi ne ai so wiloa ele vai e valea le tangata. E pa wale me whaatino ina le au onanga i so se mea. Ina ua tātou tatalo, ma tātou tuinatu i lo tātou mataisili. E tu ina mai lona nganga pa ia. Lea o wa tātou le vaitau o le nganga pa ia. E au ina mo mia la tātou le mea lea. E mo mia tātou le nganga lea. Io e tātou te whaatino ina ai, so se ngā luenga, so se mea, o le aso se mea tātou te whaia, o le ale tu inga ngā luenga, o atu inga tiu te o ama whaiva, whai meritala.
e mo o mia e tātou ia le nganga lea tauturuina whaatonu folau le vai au le valea o le tangata me lea ia tātou e usus tātou pese ia ona o te pena fu ile se tatalo e amatai le tātou au onanga o le nei Aoauli ia whaasolongat whaanga iatu i le afiafi isi me lau whafunga. Faafetai tele le atua lo mātou tamā, faafetai alofa, faafetai angalelei, malo pule, faafetai le fasoa, faafetai leu au malo si e teitei nai le ola o le tangata, faafetai le nei aso fou, faafetai mea lava, au le nei tula, u te wala aua ma le anganga, faaloalo i lau fio. O wina mai ro nganga pa ia, se i o tauturoina, lo vai ma lo valea. A le whaafonga anga fo ia lo atunu. E mo mia lava. E iai o lo ngang pa ia i mea mātou te whaia. Ia i uatu la mātou tautua i lau o fio. Vi iai oe ai au lava o mātou tangata. Whamangalo i mātou. I le toto pa ia oe ke riso lo mātou li i malo mātou whaola uole mala auai. Amene. Tango fie o si fonga le kalesia o foi pese le kalesia me tisi pese o faingoina o tangata tau ia mai le fioanga o fea whangatongo Amerika Samoa si u fonga matango fie pe o leo a matari ai tatu o nanga ia pese ma o nalangina ia maseta talo sa faye masui o tatu uma ia tātou te amata mea ai i le nei fo iaso ia malana ma leo o mai umatu la so nafi aso ngafua matou nei aso ngafua leo aso lulu o to nisi e vaenga o le lalulangi le fto aso lua matou o le se senga o taimi ia e faila o lea ua faasolo matou famili te te ele tula tonu le fiafi ia o le foringa o le fto atae au sengi nisi yo pela na tu te faitau mai o le ua usupo i le studio ia o le matou wanga i le faasolo i manava fe au mga luenga o i nei fo i California manisi state o le atu nei a fa pe na o e lungo le ala tele ua manava fe au mga luenga ia ele le ia le fai le mu o lo sa
le ia le Taunu'u mana tua fo'i le pese fu lele ale afo le ngola foi pese ia soa ia por le something trio le fai mai fai malie alu malie lau ta vale tato te Taunu'u mai lalo le wati le upu e sito e ina fai malie lau ta vale tato te e lunga la le awala tele anga ia tu le fale ai mai se tato foi e mamau le me fai ngalu ngai tate le toi fia manatua wa una le tau la vea o lau ta vale temi va pene ona e mamau me o te ngalue ai e mamau e se male fale a walu lau te ngalue e mfaino walu maseno moe po le stete o te mofta o sau i le fale le weekend lona winga isi temi o te manava lo le safarile tuli mai le fale tuli mai na wortele au te toi nofo ni mo se fa ilo te fia va veo o me le fale o te nofo mo toi mafau fau se fa vale vale o le meno te faia o te matau tangata o masani le meo le feo i fa pea e uma whenga ruenga le asfarile faisina moe po le fa tolu tula te tau i le temi na ia o le temi le leile na e mawhai ai on le ngata o lungo le awala ua ia i le ngata la o lungo le awala le tuli mai o le i le tuli mai o le temi fia o mai io fia va ai le ainga fia va ai le sinau tamaiti ia na le taula vea ia o lau tawali i faisi le vatu e lunga la awala aua e te alu ai toi ngā footsteps fa pena afe lalo lau tawali faisina nap like titi faisina me ai fau fale ainga le atunu nei so se McDonald faile kofe faisinga nap tala ia Faatuatua yoso e lungo la wala mo i tatou ia mamau le me whengaru ngai lo te tala no atu i le mesa au whaia i le tele o tausanga ia le temi o te lele le valele ia le temi o ke drive ai i le whengofie ia lea ia pe na e whapena le amataina o lau tautua mo o e Samoa tatou i nei Amerika lo te tala no te Amerika o le ufasoro ni manava fe au manga luenga i la tou na usu le tai au le ufasoro ina nga ia tu mafo ia tu fale ia o le tala lava le na e masani e fai mali e sa au le fia va ai ia mama fai mali te la tu la e fatali mai mama kuka le me ai mo ua le sona na tia le le tavale ina ne ila vea le sa pe fale tonu ia lungo le awala ia ona le ia le la vea le tavale ai toi foi mai ai ala vea le tavale ma watu ia ona tatu fale tonu ele tatu ona le o fatasi fuafuanga ia ma le mafau mai e fetu na iai lunga o le awala ia talana i matou o nisi vaenga o le lalolangi le o te vava ia tu comments ia fai mai ia o le nai fou le aso le tai le tai au ia te o tou ina ia tunu ni sila ma Australia ia te nane fu Samoa ia ele o ia ni atu inga me o le drive mamau e tu sa foi po sa voi ia tu li mai po ele se mamau le na mea pe ata le ofta tai lo le meta o le mamau ina o tau o mai nei tu tele mo tai lo ai ele fai ngofie le mea tau travel i mea fi au manga luenga ia lena o e foi la le te whaafonga mai a whapio le te whaafonga mai i talane o au ia lena lea whaamaruru atu pe vai me o lea o nei le ngā soro mai nei tangata ia o latu leu tanu man tatu koko Samoa man koko ia lau o atu mai tangata piki atu la tau koko ia malau fangu asia wala te whaalavilave mai te mili nei tatou ia i le lauko ia se umana o porkalame ia ona e wala au mai lea maa mai piki atu i nei ia whengata ona e na oa ura tatou studio mo le te nei ia mo le peo nei whaalinga whaavave lea ia mo lo silfia
Ia le Taunu'u ia ne te ufa pea u tale mafau atu lunga nei. Ia ai tu tatu por kalame au tala no tangata ia ngā solo mai. Mele au e whafonga mai, ia e whamaruru atu, tu mai se tolu tu lai a te au, o te tautua inai lo tatu atunu, ia o na, ia tu lea, se whaina meo pisinisi, na meo pisinisi ala ulei lo atua ia, ia e whawhia ngai mara tatu atunu. Ia, o le nasa moa. O le Sofia le nei aso lima, leo o se 10 minute e te aile tu la tolu ia matou nei I California. O le matou ala leo I tutonu o le o le Faaolima 405 freeway mo tatou nei America I lo le Faaolima leo te tano atuai ia matai le Ocean. E le mamau au ia ma le Cal State University of Long Beach, ia o te savalivali atua le matou ofisa anga I le Cal State University. Ia ma nga ia tu tele Queen Mary o tu so nai no fuanga va la latana e fengo fiai ona e pu mai le no le tula tonu o lo ia le matu ofisa io e le mamau e se atua o male 405 freeway tatu ni America mo tatu e falo no mai no mau e le mau e se au ia ma le universite o le island nei o Long Beach o te savalivali atua I le Kate o le universite. Ia e pe 5 minuti alo tua nei anga itai I le matafanga le ua whaingoina o le matafanga umi ia po le City of Long Beach le olo whapena ona ia leu Reverend umau wala watu le ua amatal po kalame whamole ia pe na o winga ia lana u whamatala mea ia ina e sila fia a te whaimalanga mai America nei ia o nai no fuanga na e tūra lata ia ile matu ofisa ia ina e manatu e te awhi mai say hello ia te rau whai atu e te awhi mai se o son malanga ia te awhi mai just say hello and say goodbye ia awhi mai o ina ele mamau ese ma le freeway na ta o le 405 freeway ia e la lata iai ia matai le matawhanga umi ia ma le hotel po le vaana o ta o le Queen Mary Hotel ia mo lau whafonga Samoa mo le temi ai la whaawau ia le tautua o te manatu fo ilo o uma o no whaataro whatu le tatu atunu ia ma whaalau lo atu le mea matu te tautua inai ma iai le matu ofisa whaasala lau ia ua lava le tautua ina o oe le atunu pele. Ke le ionga ia o notes ia na o ia no sau o te tupena I mo le nei aso. Ai ia tatu malo mana tua foi o le Tuilaepa I mātou nei. Lono winga o le Tuilaepa po le tau le fia New Zealand. O le sfuma Tasi I New Zealand o le tau le 5 I nei. O le tau le na o le Tasi I Samoa. Mana tua foi le aso nei o le tatu porkala masani lava ia ma le Failautusi o le tatu vaeng whaupwhai po le Failautusi o aso lua uma e iai le mapur kalame le na e mate talatala e whamanino ai le Taunu'u I mea uo o iai le vaenga whaupwhai a le Faatuatua I le atua Samoa o I lātou o lo lātou o lo lātou angaia o lo lātou Vaia le malo o Samoa I le temi nei I ona vaenga whaupwhai ia ma le taʻitaʻia o lo tatou whainga malo I le vāwhia ngai matunu te tele o le nei lalolangi ia e tainane fo'i le vāwhia ngai o le Taunu'u o tangata nu'u o le Taunu'u ia ma le whaasoasoaina o lona tamao ainga o le vaenga la le fast le whia ngai ma le o lona Failautusi le whetalainga ia Salumalo whetalainga ia Vaaaoao Alofipo ia o le tatou malo masani na o luma mai ia e mate talanoa toe fo'i ma le tamaita'i mai le company fo'i le o le ASEA po le ASEA rep ia o le tamaita'i o Tupa'i Marchetta Sanft-Levi mate talanoa lai luma mai e le io o I le taimi o le matalanoanga ia ma le Failautusi o le tatou fast party. Ia pio nei vaenga na o le tatu tele tatu telefou mai Samoa tatu fasalongo faapisinisi ia ma le tele mea o te talanoa tuai o te fiafia o te talanoa ia te oe
I mea o lo tutupu, ma mea mo ia, ma mea moni ia e te tau o na o tātou tala no ia ai. Tau te le tala no fo ia i ni mea whapea, pe ni mea le i tupu, pe ni mea o fofongia. Ae o te tamu whai tau te whaasoa. I mea moni a ia tātou te vaai iai, te pa iai, o te le fia o te tala noa i se mea te le o vaai iai, o te le o vaai fo iai. Te le tala noa tu ia te oi i mea matua o fo i sisi. E te mana o tau te tala noa. Tātou te whaasoa. I mea tonu au leo langa, lea e te soifua ma o wolai. Winga tonu au leo langa, lea e te soifua ai. Ma mea, o te le tala noa tu ia te oi i mea ele i o mai. I ni mea fo i e pe o te tala noa whaavalo anga atu ia te oi. O te fia, o te tala noa sa mo i atu. Peila o le whaamai lea. A o iai le tūlanga le te minei, i le vevesi ai o le larolangi. O le whaamai lea. O lea pe ua a ngā ilo tātou atu nuu e matautia i o te whiwhia o te tala noa i supporters, te whaitau i o lātou mawhauwhaunga. O te whaitau i mea lātou, i le ngata o supporters o le fast, supporters o i lātou i langolangoina. Mana tua foi. E le tū i se wāniu se vaenga whauwhai. E le umalona whiwhilia e Samoa se vaenga whauwhai. O loa tū i le vāo le langi, ma le langi. Io e peo pea mai lunga i se vaenga. O i lātou na whiwhilia i lātou. O lātou foi nei. E pe pese ai e lango vaenga whauwhai. O i tonu la me o winga tonu i a lau te fia tala noa tu i Samoa. O te le fia tala noa i mea whaavaloanga fo i e le i o mai. Ai o te tala noa i a te oe. I mea ua papai mai i a tātou. Ma mea. Te pevela tu spaia. Ioe. E leo o se whaiwhi au te tala noa tu spaia. Ai moa u lava ia. E ala na whaingo whiena u malama lama i le tu spaia. E le se tusi e o pea mai le langi. E le papa i lo i le lau ele le te nofo ai ma o wolai. Whaingtafu i lau tātou malama mai. Ioe. E le se tusi e o pea mai le langi ana tātou whaitau whape o. Ia, le ai o mea o male toni o. Le te soifua ma o wola ma tātou wolai. Me funa leina no whaingo whina o malamalama. O le mea o le ola e whaavavau. Tau te le toi whaatali se i o tātou whioti ma o ifo tu ngā mau o na whaperola i o le eternal life i o e lei tu atu. Beyond the grave. Tau le whapena le tantonunga o la tau tua mo e. O le ola e whaavavau. Lea o wola ma e soifua ai i le taimile nei. A whai e whaingtā na e tantonunga lau tala. Tue silasila toa. Mena rena u whai atu lau tala Samoa. O te fia o te tala noa i ate oi. I le taimile nei. Ma mea o lo tutupu i le taimile nei. Langa o mea umala ve wharia. Leo o e o soifua ma o wola ai i le taimile nei. O lai whaavavau. Te le whaatari si e ngoto ifo leona futu. Po te alu ifo leona futu. Tatu te whaatari le se whaatau te oa i le ola e whaavavau. Lea ua o tatu wola i le mea tau o le ola e whaavavau taimile nei. Ia, whapena. Ua o tala noa i le whaamba i Samoa e le atunu ue. Pe ua o tala noa i le mea lea, na o tala noa le vaso le mea tau o soifua ma le ola tau whaaleanga. Nei se teimi e whaititia, e mai le whaititia le mea tau whaaleanga. E iei le teimi e umari whaamai. A o le ola tau whaaleanga. Tātou te ola pea, tau te whioti atu, soifua mai fo i le sia unga atu pulanga, a tonu mai fo e sili musa atu lo latu tau whaaleanga. A o le mea tonu alea, o i nei e le atunu le nei. A o whalongolongo mai le tātou whainga malo, ma le tātou atunu i Samoa. E le o toi iai le vocab o Amerika. E le o toi lana vocab le meta o le lockdown. E le e manatu le atunu tele le nei. E le fo ia i se lockdown whawhitauli o le whamai, po le siama.
tasi a le mea lea o ta whaitau pea, mo ta whaitau pea, mo ta whaitau pea, i ari ko se tono le nei atunu. E leo le fo ia o le whawhitauli. O lockdowns, ma mea whapena le tapunia o ngā luenga, tapunia o lotu, tapunia. Pei mai le mawhauwhaunga o le letu. E tasi pē lava lea. Le mea whaititi ai matu i titi ele siama. So tilo atu e au noti ang. Eo e. E tasi pē a le mea. E whaititi ai le siama. E le ngata i Amerika. A o se fe au whaola fo ilea mo le lalo langi atua. Se ima te mai se sile mea lea. Eo e. Tele ia au sailinga na whaide mea lea. E le to e talia ina se ilonga e miliona i le aso tangata mali liu. Tangata, miliona i le aso. To atu e tilo le atu tele le nei. I le me tau o le lockdown. Mo le taimi nei. Po le ale alua e o tangata maliu. Po le ale alua e lungo le fuenu mera o le... Te tala no whapea. Ina ia mawhai o na whai mawhale a onga i lo tātou atu nuu. Ma i lātou tau whaaleanga, ma tau wha matau, ma tau wha whewhelea. E avele upu. O le maliua e au lea whai mai talo whai le atu nuu. O whea o iele pale mio Samoa. O whea o iele. O whea o iele kapeneta. O whea o titangata. Lea lau wha maram atu ia te oe. Oe lea te nofo ma ave upu tau wha matau, ma upu tau... O au papau. E whai le mea lea. Pau le mea o e whai lea te tau wha valea ma tau wha. Alu e whai o tui. O le fo ia o le whawhitauli le. I le lalo langi atoa. Whai maile atu nuu nei. E leo le lockdown le wha moe whawhoi. O le ale me mo. O le ustai. A tatou olo fo ila e sa ili me tau mtau. Sili matu o le whaatusi whaavaururi lea toi ti fo i o so maisisi tau matusi pa ia. O le mea lea. O le ale mea. O le ustai. Ewe. Tau te fiu fo i te talo. E te fiu e te talo. Ewe. A fo ino whea tu mō mua. O le matawhai o i tātou te talo. Pe te talo, po tele te talo. E te ilo e. Tātou te talo ma tātou wha moe i le tua. Lea lava e whai atu le tala Samoa e le atu. A na o se atua e nofo mai, ma tilo mai, ma tātou talo atu. Ua leva an whapea mai le tua. Uso. Lea na o lau te talo ma e nofo. Alu e Failautusi. Ioi. Ole I tonu lava Samoa le atu le te whai atu. Paua le o le vai fofo, le mea le tātou te tilo iai. Olea, le ustai. Usita ia le mea ua au mai e Manuia ai tangata uma e le na o Samoa. E le na o Samoa. E o la tunu tele le ne whapena. E le o toe whaia se lockdown le ne le tunu. A tilo, wa alu whaasolo atoa le football ia. Alu whaasolo atoa ta longa tamisi a onga. Te tumu whale inga. Tu te loa le melea. E na tele na wa ai whapele la lo langi. Tele foi tala Tuilaepa. Male hero pipi. Ya Amerika. O le matua tele. E lau me whamei. Te tiro ya Amerika lale. Wama. Wane Amerika. Ama. 4 miliona tangata. 4 na wane. Ya lea wa tatu tiro iai. Lea wa tilo iai le lalo langi i le teimili nei. Samoa na uwhanongo longo I tala mai Samoa na fia. Fia I matu tala na mai. Lea wa amata. Na fat fo I e te tauna au maile tala o whainu mera wa afia. Sau ai ma le tala o le whainu mera o le tangata wa recovered. O mea mo ina tau o lipoti. Ai awale lipotia mai na o le furnare. O le no winga la a whapea tala whataitai. A whapea ua lua afe tangata sa mola ua mai. Ma mai atua lua afe na ele se recover. E au ngā le tātou whalungo longo mwhai tau. Ari kōrsi e au mai. E au oi nei tātou. O le atu no. Wale ale nei lātou. Whape nā lana wa ai. E le tue wa ai whaini lau ngia me o lockdown mai mau I fua le alu o ta mau ainga. O ma whaini whai mai tala isi Amerika. Tau te nau le ta mau ainga e whaafere so I fua ma leo lo tangata.
toe sila, toe ale faise mta upu toe alu le aunga. Malama le ira ia mea. Mo tala ia tatu no, e manu le tamao ainga, ai le vai le ola tangata. Usoe, o lo soifua, ma lo uola, o lo maliu atu, ma lo uoti atu, le se mea taua. E le o se mea tau oe, le o se mea tatu. Se vangana hai utatu e pule le tatu ola. Ai, e pule lo soifua o pule lo ola. Tau te o manino, le mea tatu te o iai. Aisa, se nanga le se ola tatu? Iai. A o mai lati mi whapene. Wa va ai le nei atu tele matu te tele lolangi. Sole. Le ale va ai le atua. Le ale va ai ni tangata ile fea ngai o le atua le tari tonu i tatu. O le ale va ai atu te tele nei. O le feo ti tangata ma maliliu, ma mamai, ma pesi fa solo atua le fa mai. Ai le se me o fa iai. Le mea le fai me le vatuta tu por kalame. O le mea le momia. Samoa le tele ani upu. O le a. Usitai. Usitai. Simple as that. Paua le si mea. Ioi. Usitai le a. Se alu e failautusi. Le atu nune nei. Le ua amata o na ngai mai le tui lona tolu. Le posta lona lua. E fua i tausanga. Ono 5 i le fitu se fulu. Sau le si pusa lo anga inga fua mai le pusa lo na fa mai le 5 anga i le fit le ono 5 mai fa pena e fefe i nai mena anga i foi tatu fai mai so se o tele vai la au i o tatu tino o fa fia poto o sau lo mea le fai tui ona na vai le la savali le lua toru tau sanga o le covid sila la i maliu to tolu ia uli potia mai o me mali e mua o loa le avanga ia o supporta sa le ROPP tangata maliliu ai muli fta o loa fta a sau le pepa fa matalanga fo ia mai le malo e pe tu po se fesili lo mafofo fa fenga lik out fa fenga mo lo tangata le na maliu le no fasili lo le tangata i tonu fa mai tangata nai lik out e mei o tangata o le malo e fallinga mai wa fai wa usita ia o ila toia e vane lava se mea ina ia pangatia le kapeneta te tai pale mia ma le fainga malo o lo iai le temi e la tu fai tau la tu o ke sneak in na iai ma o mata ma o fai tau ia la tu singa tu singa ia na sila le Samoa ma liu mo le ono sufitu tau sanga le toina mai lalo manu ma liu atu ai le tina matua valu se fulu ma le fitu o le tina mai ia matou faasale leaga numela lua pe sao faasao mai o sisi ma le tina lona tolu tamā po le tina iva se fulu tausaga o senior citizens of Samoa le ala a tafaitau atu foʻi la tagata o aiga ni o aiga o tagata ni o le latou tala e pau ale me ua mafu ai ona taʻua o victims o le siama ona na test positive a o le latou foʻi mo le mau aiga e mafai foʻi ona taʻua e lē o le covid o ai ioe a o maʻi masani e pei ona faapena e ui o lea ia laga le o tatu o mai ai lalo le faamalu ma au mai lalo ioe o le vaega le New York mai latou ia pe o lea ua au mai lava e toʻatolu i latou maliliu toʻavalu tutuila tele ilo ia manua pei uma ana o tutuila pei uma e leʻi oo o le faamaʻi manua tanoa mai se siluga i ioe faisaʻo aʻu ae pe o lipoti mulimuli ana nou faitau ai i Amerika Samoa toʻavalu i latou maliliu e pei uma e leʻi oo faamaʻi ma le siama i manua o se tala manaia faapena foi la tatou i malotu toʻatasi toʻalaiti savaʻi toʻatele tumua leai manono ma apolima tala manaia a o le tala sili la ona manaia le faalogologo ua faifo le foi numera o tagata afia ua agaʻi foʻi lalo le foi
O I tonu ale o te tamwhai e anau lau whaafongaanga Samoa. Anau lea, aua le whaapopoleina. O le oti ma le maliu. Ina nei whaitauina ua whaapea atu se tala o te le ai. O lau tala whaamalosi, po o ai, po lo ainga, e o iai le lava o tala whaamalosi. Tātou te o uma i le oti. A o le ngā pātia o le Taunu'u, ma whātia i le whaamai ma whaapea e o ai Samoa i se tūlanga whaaletonu. Le lava o te whaamalosia lau whaafonga anga Samoa. Aua ni Vale lima lau whaafonga anga. Aua te whaafonga i ave o le savili, ma tala whi ave ai. O le mea moni ma le mea e tū mau i ate o ma tatou uma. Loto te Tele, e le ave ASEA e sa e le Atua lana tangata na whai i le taimi e Tasi. E o oa i le tala i anoa ma le lolo. E le se Atua na whai a le tangata, na tango mai leo le Atua, tafi e se uma o le lalolangi, ma le, yoe, e le se mea tātou, yoe, tātou te le, aua le fesili ma tātou tau, yoe, e le se mea le nā tātou e whai, po o a whea umai le lalolangi. E oa ia Iesu na te leiloa, pau le mea tātou e whai le mea ufai mai e whai, o le a le mea whai mai e whai, se o e whai o tātou tui, usi tai. E sao. E o tātou te o ma tau mwhai a mea le lalolangi o le auma. A mea le lalolangi whai maritus pa ia o le mea le la uma lea. E te loa se pau pau. O te loa se pau pau. Le nā. Le mea ngata i le Atua. Le uma o le lalolangi. Te le loa se mea e Tasi pe loa. Na o na whai tau halatus pa ia. Ma o tātou mana tu natu iai. E le se mea le nā tātou whai tau. A o ia oe le manava, ma u le manava. Tātou wola, according i mea ua o mai tātou te sava vali, ma whaatino i le taimi, a o e soifua, ma o wola. O le ala le mea whaatino tātou. A ua ni toi whai mai e tui e whaapea, o e whai tātou tui. Tātou o e whai o tātou tui. A sau le ua 40 mai le pusta lona lua. Tātou na ua umane si pusta. Ia toi anga i toi tapena le si pusta. E le i whaia e tangata ni o tangata o le Atua. O tangata na ave i ai e le Atua, le tomai o le Atua. E le fasiotia e le Atua na tangata na whai. E le se Atua e whai na tangata whaasanga mai toi fasioti. Le whapena. E le whapena. Tātou la ia e tau whaaleanga pēr, ma tau whaaleanga whai mai. Fia me, tau te vai atu o whioti tangata ai whai ale na ele whai matua lockdown atua ne. Leo o whai atu i ati o Samoa. E leo se lockdown se fofo o le whawhitauri leo whamai lea. E leo se lockdown. Nea o whai sao mai Amerika i le atu Tele o lo matu whiola mo matu wao o inai. E leo se lockdown e wheso swani i melea. E ai. O le ale me whai. O le challenge telea i tangata uma o le lalolangi. Ustai. Usa i ti a komaliliu i. Pea i le loa sipela le whasamo. Lea u whasipela. Lo u sipela wha le leia tua i a te ore upu. Usi tai. Eo he. Ena. Wha ai ai. Manino na mea ia. Samoa ai le Taunu'u e. O ina tonu lava le whesoso ani sili mo i tātou. A ua tātou te toe, whai mai ale malo, o tātou le level fia, tātou le level fia. O na, usita i ai. Ai le whai mai, le level, whai mai, so le koki ke mai ali, wa upu i o le uwhaonga. O upu i o le uwhaonga i lunga. Koki ke mai o le ua, o le ma fau i e sole.
Ko ke mai au fio tangata. To ke mai au haru lunga funu me. Ai kakala ele me tala ele me. Se o lai sa o le malo so le. Lai sa o le fainga malo. Isia, nanga ia o atu le fainga malo ia tunu te tele nei. A fua mai maunga Manuia nu. A o le fofoanga na ale atua. E tafe mai lunga le mea. E le alu atu i lalo. E le sau lalo ni Manuia tamao ainga. Ia Samoa matunu o Pasifika. E Manuia ia tunu te tele. Common sense. Pela mena ta wale na atura mea. E le tafe atu i lalo. Ai mata i le te mile tai le pese. No tango le ea foi. E tua ele ata le vai tafe. Pese waterfall ngai. E ele mafuanga. E ele mafuanga le no ta ina no tua le ata na ilunga. Ele se ata foi e teu i mana ia ele matuta tu le ai. O le ata fa ata oto le nao fa manuianga le atua. Ele tupu mai lalo. E palasi mai lea. E pa fa aua ifo fa manuianga a le atua i le tangata. O lo na ata la lea. O le ale ata. E a fua mai nu te tele. O atu nu te tele. Kone tineta. E le tafe atu i atu nu. Te fiu e fa matala. O ani mea na fua mai atu. Ia o Samoa. Ni manuia o le atu o lalangi. E se mea. Ta mao ainga. A iai ni me tupe Samoa. E manuia e ana o Samoa. E oe. Tu se foi pele se export a Samoa i atu te tele. E le mate ai atu te tele. Ai le ai lo se export a Samoa. E ave i fafo. Ea. O le wha mo export, ia avatu e tele, le manuia ai Samoa matunu laiti. So o le wha mo manuia, e tafe mai lunga. Eo he. So hea o inga la tatou ia tunu te tele nei. E sa opese. Eo he. Ai maise ala tunu ule nei, e la tua le tatou tautua. E o lea o te taritonu, o lea o te manatua. O i nei ia le tatou ala leo. Na mua lo tuele me leo lea. E le to e whaia se lockdown i Amerika. E le to e wha moe Amerika i se lockdown. Le na sosoro tu loe la tu ilisi atunu. Sosoro tu ilisi atunu. Sosoro tu ilisi atunu. Isi se la lautala. Na ua muli atu e New Zealand. Muli tu e Australia. I le mea ta ola. O le a o ina. Pe feoti atangata. E le o se mea tau oe. E le o se mea tau au. Le me pule ai le atu. A o tangata e wha o ngā le mawhauwhau. Oi ala no nofo la le fale ma feoti o le siama lava ia. Po o fe te la fiai. Lo tu siama e maua o e maua. Le no ova tua le tala muli o la upolkala me talu ai. Tonu ele i o le tala le lei ia Yesu nisi turu inga uma o le lalolangi. Fia tali tonu le lau tala. Pera titi le atunu po le island, po le kontinenta, e te alatua. Ua iai le fulu. Ua fulu tangata. Ua iai le virus o le flu. La le atana fa mtala ya tatu. Tatu te le la lafi mea ia. Ai fai mai ale fale a onga tele le mo tatu. Va ai po le a. Le atua le te taritonu. Ma taritonu ia ia tunu te tele nei. Ai le fa pela se ata mai o tunu te tele nei. Le ai. O le atua e ana le foafuanga. E a fua i upo le atunu. E a mata mai maunga. E a fua mai maunga. Tua fai le upu fo le fai mai whaasanga e o mata i maunga e o mai. E whaasanga o lea mata i maunga. O lea mea maunga mai. Te loa e kango e challenge le whasi upu na. Whaasanga e o mata i maunga e o mai ai le ufutoswani. E tango le challenge. E whaasanga o lea o mata i maunga. O lea lau mea maua mai maunga. O tango le challenge. O te whaasanga i le atua na whaia le maunga. Faafetai whaasanga i le atua. Tasi ar whaasanga i. O a whea te Salamoa i li Tuilaepa Faafetai sua. O a whea. O a whea Salamoa i tātou. Mena ta ua whaasanga i maunga.
Tau te le whaasanga I maunga, le challenge nga o te challenge nga I whai salamo. Aisea, oina whaia le maunga. E whaasanga lai le maunga o le ale me whai me le maunga. E whaasanga tātou I le creator, who created the mountain. Eoe. Le mawhai tātou le atunu e. Hea o ina I tātou. Tātou la ia whai le whai watau whaaleanga. Ma whaaleanga le malo ma tau whai ioe. Whai mai po ha lockdown le whai le ale me o ka lai I lockdown. A wale lockdown whaasolo ato le atunu. Usi tai le mea tau. Se usi tai le malo. A ua waturo le whaituro le malo e oso oso. A oso atua o le omo, tu le omo, pa u le omo, oso. Ioe. Langa ile o se malo e whea te oso ia e pa u se me te oti ai. O le malo e a watu le mea ia Manuia I Samoa. No nofo lai le fale. Le aini me Faatuatua, o maatu le siama, le se Aoauli, o fea e tangolima I e tanga Taunu'u Samoa. O fea. Ea, no fes foi la ia. Vai ma papau le me tiro tatu sapora sione. Ha le o timo atua I tatu por kalame. Le o timo atua Asia, I learned from this country. Fale a onga u le tunu u nei. E te faitau e research mea ia. Ewe. Ai leo le whalonga tu. Na lo, o tilo Amerika le mea o le lockdown. Paua leo si mea na tilo I le tunu na leina umi le urua I lockdown na tu nei. Se isa ili se Vaaaoao. And guess what? It's about a whole year. I went through, I yatu Tele nei scientisio, Amerika scientisio isi Taunu'u. Tau sanga atoa. Ta fili sau noa le oti, ma le whaamai I tangata o le Taunu'u nei. Aia, pau ana si temi na lockdown le Taunu'u nei. Se ka ofi, se isa ili, se Vaaaoao. Ana maualoa, fai mailo ma Amerika. Te tala le Taunu'u. Eoe. Leanga o le atua na whaia tātou. E le whaalango tātou langa ao na fia tātou le nofo le fale, ma le to e fia nga le saunga o le stimulus. Whape namana to isi. Nga le whaatalitali e le stimulus check. Sua malie le sau whai le fale. Sua malie le sau whai le fale. Ale challenge nga challenge ai le tua le meta o tangata soifua o fea o ye le mafofau o e le scientisi ma fo mai na vatu ne ia te o le poto su ese vai fofo se I o tangata I whainga luanga e sa opese ai vai ua maua fo le vai fofo ai curioso fo le si vaanga fai mai ili le pum fai mai o le vai la au na awan I tuia I e clow e mumu le vai la au to tono o tatu tino pe a tui ai tatu. Within 2-3 years, the whole world will die. Why? Lucifer is in the vaccine. SM102. One of the ingredients I tutonu o le Vaaaoao lea. Yeah. Ua maua fo I le Vaaaoao o le vai fofo e se I vasai I ai le tangata ola. Ai solo mua fo le tangata ola. Le oso I le sipito mwhai mai. Auangi I kuia o ko le Vaaaoao lea. O lo o iai le satani ma le fili le vai. Se fauta iai. Le a fo I la ua fofo mai le isi whaamai. Le isi variants. E sau ale variants. Ai theosofi fo I tātou whai mai. Se o le siama na whai le tangata. Le whai atu le tātou unanga. Pe whai le tangata, pe whai le atua, pe whai satani po ina whaia. E le o se fe au le nā tā ua. E saili, o oea I le tangata Samoa. Usi tai I whaatonunga, ma vaavaai I maunga. O a maunga e vaavaai I tato. O le na whaia le maunga. Not so much on Mount Vaya.
Le ala me te ala e fai te tiro i man vai. E te mau ina le atua. Na o le whanua Robert Louis Stevenson inga ki vai ai. A o le wing o le salamo. E whaasanga e o mata. E o mai ai lo ufisosoani. O le fisosoani mai ai te ai. O le fisosoani mai ai e ova. A o e whaasanga e o mata i maunga. Ai leo i nā le aunga o le mea lea. O lea. O le atua na whaia mea mawarurunga. Ma mea o fofongia o le lalulangi. E tau lai i ai nā le whaai a tatu. O le whiauna nā le atunu le nei. Tilo whao ngā mea u au mai. Ma tilo i le atua na whaia le maunga. Whaasanga e o mata i maunga e o mai ai lo fisosoani. O lo fisosoani mai ai e o valea. It's not so much ki whaasanga i le maunga. Au le ale me mo mia. E whaasanga e mata o lea. E le o mata ia. O mata o le nganga. Mata wha le nganga o e maa o matato uma. E mo mia e le melea. So e whafonga mai la Samoa le Taunu'u e. Ua whai atu lo le malo ia te oe. Ewe. E le i o tangata mariliu. Ewe. Me pita me o le pik. E le i o tatu le pik. O le me ngata ai le malosi o le whamai. E le i o tatu le me ngata ai le mo tangata maliu. A pe ona ufai atu. O te le fia tala noa ia te oe se me le i o iai le iloa. Ai o te tala noa atu ia te oe. I le mea lea ua tupu i le taiminei. O le mea le tupu i le taiminei Samoa. Ua avae, ua politicize kako, ua whaporokiki e tātou le mea. Ua kako ngofo ma le oe. E whai atu le me, kala le mea lea, tapuni le mea lea, whai mai sole. Ke ngi wae kou whela ua, o upu ia te whetui, o upu ia na uwhaitau ai. Ke ngi a kou whela o le whio ki ka ngaka maliliu la Taunu'u, le olo la Taunu'u, ai kala, o le lockdown, o maratunu. Hei. Io le ato wo ne la turi apu le mele. Ai le se facilita na tapeto fia na maliliu ile. Ngai kilo le opposite number. O le opposite number. Ages. Age o tangata na maliliu. Le uto tonu na maliliu. Fia. 67, 87 and 90. Tilo la ile valu se furu po se lau fo ina yoe. Na maliliu le misela. And yet, o le misela alone, only Samoa, New Zealand, back and forth, kanga ka whiwai. Ele ia afia mai ei le lalolangi atoa. Ai to fia tangata o le Taunu'u o Samoa na maliliu ai. Alu toto. A maliliu la to ia le ono se furu anga ile valu se furu iwa se furu too low le tala no ina mta upu ia. A maliliu mea. Amu ia i la to. Ono sufitu ne fa on sfurua. I wish I can make it to that 67 number. I wish. Valu sufitu. That's a lot of years. Amu ia le tina. 90 years. Fai maritu sipa ia valu se furu lo tau sangata ua oe o tangata matua. Fa fe feta ata ia maliliu. Ele iwa ai i mata o le langi ele la le to atelo i lato pepe. Ele iwa ai le matalasi o le lalolangi, ma me ele iwa ai i mata o lon tamama lon tina oina whanau mai ei le lalolangi. Ai, ave le misela. Ave le misela. Whawhewhea lang ko o whai tala i ma whaapene. Whautua na ona avatua whaata oto wha au whala tu ate oe te ioe. Lea e te whaitio. Wa ai. Ai se sin te ua tango tu le koma li liu le whaitio nga. Nga sero le upu. Hei uta whaitio.
O le upu mo tātou Samoa le Taunu'u o le ustai. Pauana. O le upu sili lea mo tātou uma, o lea. Se iusita ia. Se iusita ia. Vaila le mele tule mai. Ua vevesi le toa tele o le Samoa le iei. Le I whaia ni tui. Wala ia. La o nei. E uma o le aso lea a vele mea alofa a le te moa se mataimi ma lea foi. Ma le Failautusi o le fasta. Te le rupe uma o nei pe sao e te usea o te uta tala oso atu. Uma o nei o amatai po se teimi o le vai aso ni e te uai si fai pule. Ma ele pa I aua. E se io o le teimi le on Matalanoaga ma le Failautusi o le fast. O inae manino le ai. Ia le vaenga lea. Au o tele no fu sau to tele man I nei fo le nei atu no. Mali liu tangata. Mali liu tangata. Le ngata o le whamai la vaia. Ai e fo I male maliu. A le natura leo mea tatu whiola mai mtato. Le ima sesi o tatou na whape a tore tau sanga li whalongo u maliu sesi. Tui titia aso uma tau te whea ngai male mea lea. O le maliu. Tau te mara malama lola le natura leo le atua na whaia tatou. Tatou le whanoa noa lo le pe tatou whiuti. Aisia, tatou te whiola ma le mauti noa. E leo le lalo langi le nei. Ne a inga o tatou. Pe a inga tatou I seoli. Pe a inga tatou I whea. O le mea mauti noa. Ana. A whalongolongo mai tatou o lo I Samoa. Ne leo whai atu tatou unanga I ati oe. A ore whewhele oti. A whero whai atu peo te alatu ai whafo I leo oti ai. Ile se mea au. Ele pule lo to rua ele whapea a oti na whapea atu lo to rua. Se whamon mole se I tue whaola mai Tuilaepa I mea matu ainga le whiwhai vai aso lea. Le mwhai. Tau te ola mani mautinoa. E te whanau mai o te oti atu. Ve vesi la sa mon melea. Paule natura e o mai ia te oe maa ule Taunu'u. Ele whaia ele atua lana Samoa. Na whioti u maa leo Samoa I le teimi Tasi. Ele whaia ele atua lana lalolangi. O na whioti u maa leo le lana lalolangi I le teimi Tasi. Ti ngā fuina mai tala whai mai na o atu le wha mai le tasi iwa tsu walu. Tasi iwa tsu fitu. Po le halava le. Tatu whai mai e tafu ale le lo matua ma lea. O ti atu. O ti atu. Whioti to tasi na tau le ainga na to toi mai wha mai tele I Samoa. E te soifu ha e wale I Samoa. Nasa e louta mama louti nana mo moe mawai o e mawai au. To toi ata ngata o tatu watu no. Vai ta ua mea ia. To toe noa malona a inga to avalu na toe mau ai le lalolangi fou. Le aila se taimi e tafi e se ai e le atua. Lana tangata ma lana lalolangi. O le oti la vaia. Tātou te o uma. Iai. A wala tau te o mawhai mai fia mea kilo le fe oti le Taunu'u. Nei sau fe au le mea le nā. Oe le te whai tio whapea. Alu oe tausi le leilo soifua a mata mai a te oe. Tilo po ma le lei me tu tonu o lo ainga. A oe te losi vale fua ma whamatala I oi ainga. Tangata o ainga I mari liuro la tu tangata. Le whai mai. E sao. Ai loe la tau. E lero koviti. Mai maufori taimi o tatou ina mea. Tatou te lesu e pe koviti pe a. A le Faafetai I le atua. Ono se furu fitu tau sanga o leto ina. Ono valu tu fitu tau sanga o lena maliu iwa se furu. I wish o te o iai ianu mela. O ele te whai tio whapea mai whai mai. Turo.
E ke maka le malo. Oi. Au ke le mafofau. Au ke le mafofau. Kilo oi lo so fu ma le fai se pa ko ainga. I oso atu le fa mai. Oi, ave mai o to. Au ke le kilo la tamo me ni la lunga I mai fa sa lunga mata nga fa pe le ngana fa pe. Oi. A me ke le ar la o kilo mo I lo to rua ma la fa na wa fa pe le so fa na le so to rua. Le fa ai po fangi tui ko ainga. E nga sa ole lunga fai mai to inga tala fa pe. Samoa le tu le wo matua I o wow ili atu amea. Mea ia. Ina ia mala malama le tatou atunu. Tele le al pongsa sole. Tele le alu le mafofau. Tele le alu pongsa. Asa ili fo na ila tou o lea fe me langa tui. Ele io mai e nisangata. O tangata keusiano e watu fo ila tunu le nei. O tanga o mea le lei ala tu nei. E alu watu e fo tangata la tou te whaatupu mea leanga. Tala leanga, tala se, tala pepelo. E a isi fo mai e whaile me manuia ila tunu. Manuia tangata lalang. A isi fo mai. Fo ile whatu tala. E sili mosa fo isi fo mai. O le atunu nei, ma isi atunu te telo lalang. No la to whaatupu mea lea. O lea. O le siama o lo tonu. O le vaccine. La le whatu lau tala. O le challenge tele ala. Uma nei la le lua tausanga. Uma le tolu tausanga. O e lea Samoa lea tu o ma whaile tala. E lua le tolu tausanga mātou te wheo ti uma ia mātou nei ua umana whaitui. Lua nei la tausanga e la tu te atu o whela o la soifua le pare mio Samoa. La lau tala e whai. Va ai o e lea te wha. Tu uia le mena o whawhia poto. E alu e whai so tui. Alu e whai so tui. I mauaku pusa apa, mauaku ia meolang pepe se lau avo sesi. Mai o le mea moni le tala noa tuadi, o nanga, ale si ufonga o le tai au fau i ate oi. Au o le wha aruor savili. Sefele savili. Sefele e whaapai se si mea. Sefele e tautalai, ma tala noa ai. Au o le wha aru te se ina le ea. Sefele le interneti al balangi. Fwana leo te whai atu ai. Tu nei so ta faile, tu so na faile social media, ni mena amata mai islands men. O mea fu atu no te tele. Fa nga ta tau la ia. Fa nga ta tau. I ta puni atu no te tele na fu ina. Ien filosofi fo la, io fela filosofi tato. So se mea la tu nei. O le tamao a inga lava i o Samoa. Le lei na ta pena. Le tai miliona le o ta pena nei le social media. Le social development. Manuia na. Vai la le fai mai le vanga e lockdown tua i taponi uma mea. E o ile alu fafanga le pua fafanga le povi fatu le so fanua ma fai mai awone. Sole. No kwa fa vale o ye ko nga manga ku sole. Le fai atu tatu o onanga. Va ai le tunu le America. On tua se ni me o le lockdown. Saule stimulus check. Luafe. Fa peala ko afaka ko ainga luafe fa on. Va luafe le tupe alu le ainga to Tasi. Ma le kai lima se fulu ka la le fa se e tatu no le stimulus check sa mo le fai. Sole. Se ata mamai popotoia. Popotoi la fila le fale. Pauara me fia ile tunu no nofo le fale. Fa na la tama. Na pe yale fa ngongo ya soia. No nofo le emo msiaki fa na la tama. Ma foi me yo lockdown no nofo I fale no nofo so mar fine woto. Fa fia le me le mo o le stimulus check. And make babies at the same time. Ele se la me le fatwa tatu por kana. Ele se. Wala ia. No fat foi. Ai me sera to inga ngari light. Me sera to inga ye au ngata tai fenga luanga.
Sua malie le wako le stimulus check. Sua malie le roto le tupe. Sua malie. E mawari se. Fisili sili. E ali. E se stimulus check ata tori le vai aso. Le masina. Toinga leo ia leo fisili. Ilo upe o vai. Tupe mawafua. Lutelo. Fasina koma. Le fu wa va e tro a matan filosofi medisi au pala Vale. Ana le o tonu mai matato malo. Kako koma la ma mea ia, kako koma la tiki mea si tatu tala noa i le mea fu malo loina. Lea ua mai la malo nea fiafi, ia nea Aoauli, ia le te maitai o Tupa'i, Marchetta, Sanft-Levi, ia te i mātara tala noa tu foi. Mātara noa tu foi la i mea ia. Ele inu ele ASEA. Alo si me te whanongonongo ai. O te whai tio mai noa i. Whaafonga le leila o whaalongo. O mea ia. Moro so i fua maroro ina. E ngā te whoi ASEA. I le teimi nei o whamai. Si mera whaafonga. Ia. Malo le whalau manuia. Malo le so i fua lau le lei. Ia te ori tu mai tai la le lei. Le la le lei o au kilani. Ia ma le la le lei o Sarona. Ia iai fo le manatu. Le fo i ua. O mai le nei vaenga o le aso. Mau fo le amanoa. Ia tatanoa i ma ori tu mai tai. Ia po le tua fine fo i. Ia Tupa'i. Ia maia ti maia le tofa ma fatalo fa mai le tatu o Taunu'u ia ma sei tatala no fo si tau koma to idiota mole so le tau fa mtala nei fa ia fatalo fa Ia maia Faafetai lau fionga Tuilaepa le whaatonu le siufonga tai o fo mo le nei ava noa Aoauli. Ia e whapea fo i ona whaatalo whaatu i le mamalu o Samoa o fea le itu le kolope o e whaafonga mai ai. Ia avea le nei a la leo ma nei fwoi au nanga. Ia e whai ma se sao ma se au ngamo i tātou. Ia e whaatalo whaatu fo i tamam tina mātutua ai mai se lau whainga ruenga pa ia le atua. O lo whaapea na tau wasuina le i pole vai o le ola mo i tātou uma. Ia ma loso i fua. ma lor so fu Tupa'i o la tu langa fa mai mai ki la tau na o topo o le o to Pule lo fale tua wa tau wa mamale a venga o le Vaavaoao ia mātou. Ai pa wale mea o lo o na whaalawi loa tili pea ma whai mawhautuanga ia whao ngā ia mask mo i lungo o public areas like le alu le supermarketi, lungo o basi, o taxi, ia whao ngā vale mask. Ia malwhautuanga masani lava whao ngā ia le sanitizer, po ani me tango ia whao ngā bele sanitizer, ina ia pui pui mai e nisi wha mai pon siama. dai Tupa'i se on sai massive tala lio po lio heart io e o te loa te pauare fautuanga uso to mai tai fa mole e tautuana le ngana na lu fai tau atu lau comments na ora ni lunga io e tautuana le ngana fa mole tu sapo i pala vale mai ia fa fanga i upulelei se a sau pulanga a ve upulelei e fai apo toai fa mole lio heart ia no fa fanga ia Tupa'i ele to e malof ele to e te silingia foi numero tata maliu ma tata mai o tono New Zealand por saure Te wha molete repeat mai lau fesili Tuilaepa. ia ile fa mai on lo tai fa mai te mili nei ele o wale to silingia le to tele o tangata mali liu ma le tangata pesia i tulanga nei tono le fa mai a wale ta fia lava le to ia ni lockdown so faia o saure Sa o le lei. Pe wa le lockdown. Pe wa tu mai le whaatuatuanga i tangata lava ia tau sisia le tu pui puia. Mana ia Faafetai Tupa'i o lau interneti pe tau e tau le fale o le lei male connectivity a taua o nae fa mole
Ia, o le ale tūlanga tupa'i o lau o e fo'i o tangata o mei o ia le ngale pe o me matu to tangata o maliliu. O le ase tala o ina New Zealand le pe tau fai tau atu pila ese tala o New Zealand ese tala o mai nei. O tutusa tala po to toru maliliu i le whamai o ese. Ioe o le whapea to o tolu. Ai ona o niso o lua. E iaini o lātou mai tu mau. Ia pe o le nā le whaafanga tāla le nā o mai tu mau ia e mau ai lātou. Ia wa o tūlanga wa onga. Paatasi atu ai man whamai lela wa mau ai le tūlanga le wa malai ai lātou. Ia. Lea se tala o mea whaporkiki o ina e te tirafia e ono i mor tatu Taunu'u. Leanga o lea e ta tele i o wa ta te o no fo le ASEA. In tale to tala no loi o e fo o mai tai tauna e fifia ia mea. E moni sau na atu. Tuilaepa o malosi tatou whainga malo fou. But wa tele fo i le pisi ne mai taimi le ngaluenga. Ona le fo isa mafuta tu Wellington. Ia walusa e lava loka track la toma. Wale menta we te au. E wha mau i lalo le aso e whai ai le a fo i state funeral service mo le tui o nganga i fo maunga numera lua. Pau hale nao le mea o le whatu mau i te au te le i koe updates lava sesi mea. I've got a lot to catch up lately. Ia. Tupa'i e tele a mea ta te fia taranoai Faafetai lio. Right. Ia pio nei fa le tonu mai le internet te ka ua. Foi. Ia la ka o ia le ASEA. O le a se tūlanga o loo iai le vai mo le whaafonga anga le tatou Taunu'u i lona i tū le soifua maroloina. Le a se tūlanga o iai i New Zealand lava ia. Tuilaepa ua whaatupula ia le tele o le mamalo le Taunu'u o loo fesulu ai mai e sa ili le ASEA. Ua tele. Nisi o i lātou o loo lātou whaia le ASEA i tonu New Zealand. Ia au lama ia e le asa le aso beto a ono to fituni tangata e sulu mai fia maua le ASEA. Which is whailonga wa aia le nā o le tele o i lātou wa Manuia ina o lātou ngase ina o lātou tau mawhaina. Tupa'i o langona mai? Ia, le langona atu. Ia, lelei. Ia, la tau i lona tūlanga i le soifua maroloina. Mo ia malama pea tangata i toe tato i le whaamalama. Nā sau fautuanga i awi tangata fo i e inu atu e fōringa e le o worki a te ire vai. Ia, pe ona Faatuaina le afo le ASEA. E le whapea a e inu atu le work na e tau sisia le na e Tasi lau i wanga. Tasi ale vai aso e te inu ai e te le whaalangono ina ni suinga. Whaao popo lau inu manga. Whaao popo lau inu manga o i nā e te mawele atuanga o le malosi o e ma e iloa le au ngā o le vai ati oi. O le ale tūlanga o tangata fo i e tasi lua vai aso o inu ai whaalongo atu i ona tino pe ua tūlai mai e ti ngā tino ta vili le vaai mangeso vai mangeso lima o pe la se fautuanga le tatu o nanga i tangata whapea. A fo yo le whaapea mai ai le fautuanga le company. A whaapea tasi lau vai aso e te inu ai a le se swinga whaopopo. A
Paopopoloa ia lau irumanga reactions swing o le tino. Yeah. O ia e Faatuaina to anga ia tele le inu i le vai Aoauli. O le tele o le Aouli ia tonu e inu. O ina flush out mai ai le toxin inside i te tonu o tātou. Tai. Ia to anga ia tele le inu le vai Aouli. Wa o ina e mawhai ai na mai fafole toxin inside the body. Me tonu wala na Tupa'i pe le tuli e manatua ina ia e mo i datou le whaalongolongo mai whaafonga mai. A whai e eini whaale tonu e ati o le vai. Ona e sila fia le pe on tau Tupa'i. E le o lava le vai Aouli e o e te inuina i tu tonu o lo tino e tu ina i tu tonu. A e whaafonga mai la. Io e aua te nau o le tupu o le mea e vala watu, e vala o e fesili. Ia e mua lava inu le vai, ia lava le vai i lo tino. Ina ia mawhai ai o na pio na ta ua Tupa'i le vaenga lea. Na ua ine i panic, vave o na fefe, io e mapopole le mafaufau o na ole le lava o le vai. Faafetai tele Tupa'i i le vaenga lea. O le ale tūranga ia i la tu einu fuala au. E le ai se a whaina o lo tausisi pea o au Medicaid. Ai e inu pea lau ASEA. E le ai se whaapea mai a mea a inu lolo ASEA tu au whala au. Le ai e te inu whaatasi le ASEA mau whala au. E le ai se a whaina o au whala au i le ASEA. Ona o le ASEA is a dietary supplement. Le lei Faafetai o le ale tūlanga mai le inu ina o le vai le amatanga o le ale vao le lau inu manga le tae au ma le taimi e inu ai au fuala au. O le fautuanga le au mai, ia e inuina le ASEA on an empty stomach first thing in the morning. Ia, o malona inu lau ASEA, pe o se vā se a whaitu la, to a fufulu o loa, Yeah. ia whato a mawhai e la whailau inu whaisau ta mawhitanga o tae au, to a inuai au whala au. Ia, la kako ia ngā iange ingredients, ia po mea pausi ai le vai. Le manatu nisi, mausa ukanga whaipe mwhenga o kua i lunga. Ukam whai e whaipe mwhenga o kua le video nga pu e tangata i kukongo le process atua. I le running o le process me le whainga o le vai. O no tatou loa la ia lea. O le ke leo le process. E le mwhaialan ka ko whaapea. Nga o le lua lava se i toi whaamatala le lua ingredients ia whaamone. Ia, o le ingredients, it's the purified this male sodium chloride. E le whapepela na ele tawhatata noanga mua sa whapea mai nisi. Pe silia a whai o le vai male masima. Le ai o le process o le sodium le nei i to tone o le purified water. It takes a period of time. Yeah. In a stoila ia. Then they became the redox molecule. E mawhai ana e latu whamasima lau vai tau mawha. But ele tusa ele I purified. Ia, le nā, le tasi le ngā mea, no wa tu lunga le making, o le vai, no tu lunga, ia langa o ke le loa whai le, nge ke ua pē whafose I ele tātara noanga. Ai mai maupena mata uma iai tāturo I le umi, o le tele o mea whialua iai le system atua. Ina ia mawhai o na maua mai le pure water le ukakuka ua nei o le ASEA lona winga. Ngā le lua ingredients, a o longa process, ia o le mea silana e le fisilingia tātou, mo le malamalama atua ai o tātou olo o veale o lo taumawha I le ASEA. O ato I ngā whaamai Tupa'i, o le pi e tele facility tangata, o le ala le whaamai e o ngā I le ASEA. Ia pe na whaatata no mua o le ASEA ele o se medication. It's a dietary supplement and not to
restore ina repair ma dead cells I totono lo tino. So ele o se ele o se vaila mo se wha mai se tasi. Ona o totono tato tonga. Ua iai mu se le pepe. So o le redox molecules lea was sending le message e koe restore ia mu se le pepe o tino. So o se maila ua iai ia le kanesa, ua iai le wha mamatoto, o le cardiovascular conditions, heart problems, o tangata arthritis, wa iai le au maisela wa fia ma aleluia I mai, ia o tangata I tina ponga iwi, le sito ai ngā wha mai arthritis le, e iai, to tele mai, tele na wa I mai, wa iai fole tina with thyroid, wha mai o lalo le ua no this, ia wa inu fo I le vai, wa iele swinga, tele mai ese. I guess whato ai lo lava ngā mai, pe a taule tangata ai inu wa iese swinga a. To ai lo ai leo mai ese but o wha mai nā lo I ele team nei te tonu ia te au. Ese o lato mai. Ia wa whai fo I lato tau tinonga ele whaasili ngā mālosi tō maua. Lele, pe o le mea tāua le, I leuna malama lama uma I tātou lo whalongolongo mai. Yo I awaini to e whenumia ia le, se whatua lau tala, Leo Hart. Whai ane rasa utala Leo ia perenika whala. Le pigi te I lo taranoa tu le misela. Leo ia taranoa ne ia perenika lang le lau malo te minei. Se umanu whaasang-sanga le ia tu le ia perenika whamolmole. Ia, Tupa'i o le leile no nofo o tātou clients. Ia malama, ia manino I le baile. A whaila e o atu ni tūlanga whape ia te oe o le asa ula patainga. Wa aile fo mai, inu le vai Aoauli, e iai le tangata na wala au mai te au 2 days ago. Whai mai ua tolu masina talu o na inu I le vai. Le lei ma losi, te le suinga, but all of a sudden, ke ua iai le me foule ua whanongotu a vevela lo na tino. O na wala au le o le matu message le o le tina fu tamaiti ia Dan. Ma whai melo iai Dan. Ma ai le ke ua tua ia o le ASEA, but drink a lot of water and go see his doctor. Le hasi la pata inga vanga le. E moni le whautuanga mai de po se tinai te tono lau team panic ina ua whaopopola na inu manga ua sasau mai ei la le rash le tino ia ua panic le tai alu fo mai a mai limi mwhala au ele ai lava se swinga no o wala au le iai whaopopola winanga o le ale tele o le Vaaaouli e te inua ai tali mai na le tasi le tama I whangi. Le lana abatu ele fautu. Ia ta tau na 1.5 liter le Vaaaouli e te inuina le aso. Ia pe lua e aso va ai wona whaia le fautuanga na batu. Na toi wala au mai wai o lea ua mate a maalia tu lava le maneso. O le fautuanga nai a mai. Inu pasia to anga e tele le Vaaaouli. Ai a whape wa umi se taimi talu na e tau mawhaina le vai a whato a adia e na e malosi a whato a nisi tūlanga. Ia o ina tau loana e anga e wa ailau fō mai. Ia, Manuia. E si vaenga e anga I le vai e te fia taranua I ai Tupa'i. A te tele I anga I le vaenga o le sio nei tū. Ia, o le si whauanga lea wa maua mina mata fo ima whaita wai. O tangata lo I eila to liver cells issue. Pe o tangata whaanga e o iei wha tūlanga le asi tūlou. Le wha pe mai drink le ASEA redox
ai e mawhaina e whaongainga le jau, tulo, e mawhaina e whaongainga le jau, e rub over i le tūle yellow liver. It can, the blood circulation, it has whapeana e tango e rub for le jau. So o te whautuanga e watu po ai nisi o iei le nato i ngā mai. It's good to know ngā mai. I Tupa'i se koe whaamamlama le mea na whaamamole o leo kele o lango natu leo ngā o liva. O lea le mea na e tau mai le liva. The liver cell issues. Poini se le mamalo le tunu olo i eni wha le tonu i lato liver cells e mawhaina inu le ASEA, and you drink heaps of water in a ear flush ai le liver, and at the same time e mawhaina e whaongainga le jau e rub over i lunga o le liver e fofo ai manatua ia fofoa se i matu le jau. Manuia. Ia langa lewa ka ua le chau. Ka oso mai rola i le chau. Le chau pi wa pi o le chau lava ma le vai lea o manuia to telo tangata. O lea o maua nai ati o ingredients o le chau. Tupa'i whamon From what le video len a mai o le video len a mai Dr. David Silverman o le gel, it's a full concentrated losia to le gel o le ASEA redox. It's full concentrated ether le whaonga pau ona conditions le ed yai o le clay and the buffer le pika gel lai. Ia. E le fesili le fia fesili mai o le tangata i le leila na wa ai. Le la e whai mai pēa o ngā i ele ASEA au mo reo pena pese fea. E au ngā le ASEA te tango i whaatau se empty spray bottle. E utu i ele ASEA le vai a lea the same water that you drink. O na spray i lea o Fofoga. But about 1 foot away from your face, ia pe tasi le futu le mamau ese o le spray bottle mai o Fofoga. Ia vai le lau tala no whafo mai tatu ioe. Se i te whapopo mai vaenga lea whamole Tupa'i. Ia e so noa ia nisi foi wa whamaonia mai. Pe e blur le lato wa ai o isi. Pa pe tangi lava ia mata tele o taimi. Wa fiu mai a mai kulimi ma eye drops e le ai lava se swinga. Ai wa talu nei na ingu le ASEA. Ma wha ngata ma e spray ai a fonga e le tae au. Ua iai la swinga ua mawhaina ki lia le vaai a le tangi le whai mai e tau mamā foi o i meo iai. O e solo taimi uma mata. Ia e Faafetai wa maua le au ngā le ASEA mai e a tauna maua le whaasili ngā malosi le tu a inga. Ia, lelei, whawhawhawha mai pēr tatu atunu. E le se tala, tau ne ai le tala le tau whai atu ai. Langa le tau, mo lau whawhawha, tatou i o tau whawhonga. O le vai ale te inuina ma whaina e tango a watu se whangu spray bottle mai se whaloloa whaatau atu. O na utu le i le vai. Nga e kango le e open, e pupula pēo whawhonga. Ai pula fa pe pe na te vai metia wa wal mo ini pula fonga ma fanala ia le spray no e tau I want to la tala tama i fonga ia e fai pe futu le va io o le spray tatou ia fa pe na fa mole ia Tupa'i Tuilaepa te fia soa tu foi. O le to a maua i le vai. Mo e o loo iai le tūlanga o lato o loa. O e o loo iai ni o loa e whaale tonu.
first thing in the morning, mai se foi le po e tele I alu te moi, Yeah. e gagol o fofonga I le vai, matua I gagol pu I le vai, o le wa wha maonia tangata na lato whaia, e ti ngā nifo. Yeah. Ever since wa whaia le gagol, wa le oto ye se ti ngā o nifo. So that's another good benefit for ISIS o ti ngā o na uloa. Ia gago le ASEA before you go to bed at night or whenever you feel the pain o loa. Manuia, ole tāua I o mea te tala ona tua fo I Tupa'i. A whawhong, tasi lewa I whawhora tātou atunu pe ati ngā se nifo. O lo tango a vai le vai vela, wha vela le vai tu I ere masima, na kakola I lola ia le pupuai fonga, na te aila ia le. O le vai la lea, e le tutusa ma le vai masima le te tango whailo fale. A o le au ngala pe o na winga o le tala le ua mai Tupa'i. Ele se mea te whātaritari se ti ngana e tango le whai. Every night before you go to bed. Ioe, se o whale a onga mo tātou mea ia. Ioe, tiro iai, lona winga, tau te li mo moe le pō, ioe, pūpua I o tau whonga, ia ASEA ia siama whapena. Ia, malo mana ia le vaenga lea Tupa'i. O le ane mea lei on le lotion, le gel. Nā le mele a mai whatonunga a uane I ei se mama I lo lima pe e whangaina. Se melo lo lima pe e whangaina. O le tūlana e ese uma ia all the metals I lo lima because that will interact with purity o le gel. That's why e mawhai ese uma e tele mana o mia se like a lead o ame o ye te tonu o e le mana o mia interact whaatasi ma le gel. Ia te teia a o lo le tai a o le tai mile wa umaloa wai tulo o te whaongaina le Renew Advanced. So e ese uma jewelries. Yeah. Ese ia ai whai lole ngā duenga lato ina ia awane I aise me e interact with the purity o le gel po o lotions I e whao ngā. Manuia, o le wa tasi nā mea tātou tina, mai sali tupā tina, ia wa uia, ioe. Ai loro la whaonga le lotion, ese ia manuia o mama, se mama fo se tasi se ilafo mai Martina o tamaiti. Ioe, ia foi. Pe e whapena tātou, ioe, aua le whaonga ina tātou, a whaonga foi anga ilunga le ua, ia vai kako jewelries, ma mea uma whapena ese, ia o lima, e o ngā uma me ia, pei foi la o le vai. O le vai e le mwhai o mena leina fulu o na inu mo le vai, ai le I whaonga ina le toothbrush, o na le feso o tai le vai ma mea o chemicals. E mea whai e whautua nei o toi mo mea o kofe, le inu o kofe, o na e le fete e na I le vai ma le caffeine, o mea sua malie, e oe. O le sira le mea Tupa'i. E tatau na o uina tatou atunu langa pele la fa moe tatou tangata e fai uma la vai ele ASEA ngā ruenga. O le winga lau tala. Pe o le ufa moe la tuare ASEA fai uma le ASEA ngā ruenga ai inu pea lana kofe. Ioe, inu pea langa soda. Ai pea langa faspoi masima 7 days a week. O le fe aura le tau mamori mai mo tatou. Ioe, o le discipline le mea o ngā pea whapea le anga I inu le vai leo le ASEA. E le whapea te whamoe e pei fwoi la e tau mawai au le mea na. Ioe, whamoe I fuala au. Ioe, tu sapu whai mai fo mai ua maurunga le cholesterol po lea. Ia furi ai, wale I fuala au inu. O lea se tala I vaenga le whamoe mole tupa. Amana ia tuanga na Tuilaepa. E le whapea wa mai le ASEA
ona tātou no fua I lea ai le whai o tātou tiute. O le ASEA o se whamama avenga sosoani a tātou, but o e mau, le fia maula malolo ina, ia e whai foilo o tiute whai, e le whape wainu lo le ASEA, na e so o na inu a leo me sumalie le ai, ia e pui pui la oe, mo lo oe saunga le mu, mo le o le so manoina, e te whaeititia me sumalie, whaeititia le tau mawhai me lololo, whaeititia lo so na inu le ava, Yeah. whaeititia lo inu, because you minimize all that, e whaingo whienga ngā lue le ASEA, whaafo wina lo malosi. Mari. Ia. Sorry. So le pape mai ia minareta sink. Tu le pa mo mo fautuane ia plotu alofa Canada McCarthy fa mo fa fo mai la tupe. Nga o fia join I le ASEA, then I join to him. But he want me to put my money in account. Yeah, bye. I won't go that far, Minareta. But please find your way to talk to him. Find your way to contact him, please. Kemusu, I don't want to put somebody on a spot. Famun mole sink. Asi na whautuanga I le tūlea Tuilaepa. Yeah, O yeah. te whautuanga I le tūlea. Ona wale tasi le lua wa more than 10 people wa yele tūlanga. Le whaisa o abatua le sita Faatuatua. Yeah, E le yeah. aingi bank account ale ASEA te tono New Zealand po Australia. O le whautuanga I tangata o ai lava fia join e te le avea lau tupe I se account a tangata le la sponsor ina oi. E tu o lava lau tupe te tono o lau debit card o lau visa card o inai process ai. Banga nā lava le tangata o le mana o e tau mawha le retail price ia o inā e te amia le tupe te tono le account a upo ai lava tangata e o kai. So o le Fasa onga nā ina ia nofo malama e tātou atunu'u. Le ai a e member e te le avele sistangata. Yeah, Minareta. Minareta. Yeah, leo e whawhongwhonga mai ia pio le nā. E leo ien whawhitau li whapena i mātou I Amerika. O lo le lei atoa mātou ni Amerika. E leo ien whawhitau li whapena. Se vangai o tō ina New Zealand Australia. O lo o bevesi tūranga whapena. Pat o mātou rawa I tonu Amerika. Amerika Samoa, Hawaii, o Guam, Alaska. Le ai se whawhitau li whapena. Kua 10-4 whaasoro atoa mea lo I mātou nei. Ai pi o lea so tai mai nei tangata masalo Minareta o where te mafuta mai ai. Ia, Tupa'i se au mai alau pe mo New Zealand lea mafuta mai Minareta. Se ta o me alau numero ha mo Tupa'i. O le olua tasi, lua iwa lua, tolu ono o tasi. Ia, Minareta. Tua pini foi. Io e pe no fai atu te fa malulu atu. E le fai no tara no atu fa pena I lunga io te fa alo ngia foi sina uso. Io ia ai vala wane ia Tupa'i pe apa pe o New Zealand na te mafuta mai ai. Te poni pe o le tau mai o rua tasi lua iwa lua. Tolu ono o tasi. Pa mole lava Minareta. Io e vala wane ia Tupa'i le mate tara no atu te mine. Ia fa manino fa malama. Ia le nā vaenga a o le vai lava ia the water itself. Io o te le tala ole lau whaafonga ai e lo o e au ngā ma e manuia ai ia le to tele o tatu. Se toi whamarama si vai sua le lango lepi e lua whesasi whaalongo tangata pe se hawhete na iai le chemical ma le vai. Ia o le a o na wheso o tai le whai o le mama auro le lima ma le whaonga ina ia le a foi ia le chao. Peo nei mea ia te tau o na manino le iai
malama ia tatou atunuu manatua se ua leiloga se mea afia ai soifua maloloina io e le wharongo le ina ia mawhai o na malamalama le vaenga lea I lau whaafonga mai lau leu te vai atu I tātou ia whapea mai whamon mole. Tupa'i. Yeah. Lelei, mole sila fia. O tātou juries umai e tau te whaangaina. O loo iai le led I te tonu. Lea leina abe ese ia awane iai se interaction o le purity o le jau. Ia ma tulanga ia aulo po le silver po alaba tu a jury te abe singa. Abe ese mo a au ai le taimi ai le I whaangaina le vai. Le jau. Because like I've said, there's a lead in every jury. Ele mana o mia la because ai tangolo tu fatasi. Ua iai le measure o le lead I tonu e jau le la e whaongaina I o whonga. Ia, ai le mana ia. Lo winga e lua mena iai o le lead, ma le chemical. A tatu tilo la le vai, e ala na inu mo le vai fato a furuai o loa, o na e le e nai ma le chemical. Te sila fia, so se mouthwash, te whangapea whapeo, na te whangaina le mouthwash. Po se toothpaste. O mea ngā contain, mea ngā chemicals. So le winga lana ia manino malamalama, e whapea na fo ila pe atu le mama I lo lima se vangai se fake cold, fo ele kurun. Ile, ea fia le meo le auro pepero fo ie po, but o le mama lava, o le mama. Aua ni tua I tu au tu mai tai ia pe a whangaina ia le vaenga lea. Ia, isi si vaenga o vaenga lea te le me ese whamun mori tupa. Nei, peo nai vaenga nai le liver cells ia male. Matangata o loo ti ngao lato o loa, you know, it's good to know. Whai ele ASEA, na whaonga le ASEA mo nā tūlanga. Mo tātou nei Alaska le fisin manumera o lo iai members Alaska te leo ia teau. Pau le numera le latu umai nei Alaska I Amerika I le team lea a ule I mātou le iai nei. Ia o pau le numera te wala umai iai 5 tolu fitu o no lua. 5 tolu fitu o no lua. Mo tātou umalawa I Alaska, Hawaii, o fea lava sete I Amerika Samoa, I o numera na so tai mai ai o New Zealand. So se vaenga o New Zealand wala awane I le orua Tasi, 2 tolu ono o Tasi, te whafonga mai, orua Tasi, 2 tolu ono o Tasi, so tai ane ia Tupa'i Marchetta, ia pe ona e silisila mai ai. Tau ai si vaisua lea Tupa'i. Mo I latou lea e whai atu e latou whanau, e whamela tu whanau. Se ua leo I taungatā, tatou o I le afoi. Mai ki tango e oka I au vai lunga o le Amazon, ia po le eBay. Se whese tala le vanga le whamanmore. Ia o ori tūlanga a le ASEA. E le seolinga le ASEA na product I lungo ni makehain. Pela le Amazon, le eBay, iai fo I maisi platform wa maua mai. Ono tūlanga nei, e le whaatawina la tau le seoli whapea. Ai wa iai fo I le popolenga, ona o nisi o vai nei, ua duplicate nisi, o le popolenga la lea I maua e oe le vai lea, I mai ai nisi whawhitauli o lo sofua maloloina, e le tu ina la le ASEA I, ona e sa ili uma le ASEA pena whawhewhea, na e maua le vai, pe a whapeoni tua inga I lungo le ASEA. Le la watu el whautuanga, o le taunga tau le vai o le ASEA, a o le o e maua man mauti noa, o le quality, it's to the best quality, e mawhaina inu whali ai musele o lo tino. O ie lunga le eBay, ma le Amazon, tau ngofi e o ina la matia I lo soifua maloloina. Manuia, Tupa'i.
E iai si fautuanga ma ia leo ia te lunga o se tasi foi o members i nei America i Utah ali manu Livingstone atonu fea nga ia te o New Zealand le fa pe mai ali manu a fa pe wa ele fia i lau applying ma wa e mana o e te alu ese mai ai a to e alu e sign up i lalo se isi team e ono masina e remove ai lo ingoa fa to ato e mafailea ona e to e sign up Manuia ia pe ona o li manu le lalo le coaching system ale foi i lunga ita le mato foi vanga nei le e nga foi mo to atupai wa e tanga fa pena e le fifiro lang applying alu lo tam fai e sui le si vanga ai le ala fai mai ali manu e ono masine e se ai lau wa foi lau membership e po le fato am fai to sign up lalo si sei fai mai so si le fia vanga le Sa o le saunoanga li malemanu. So se tangata lava e ke join, you have 7 days. E fitu wasa tu a titi oe before ele I whaia lau whai unga pe te mana o tui sui, tui refund lau tupi. That's the first step. Fitu waso. O malo le fitu waso pe wa atole masina ai mi fo e te le fia lau applying. There's yeah 2 ways that you can do it. yeah A ele mawhaina e toe sau te tonu e ono masina te whatali ai. If not, you don't have to work with your upline. You can go to another person above or yeah contact Iele ASEA or even Dan Doyle. You can work with him, never mind your applying. E leo te vatu lau whatautainga I a te au. Talu lava na o join, e le I whapea lava wa pangalulu va la lata malau applying. Yes, we talk with her, but how I do it solely on my own. So e mawhai lava I te oe pe a whapea e te Faatalanoaga I sesi tangata I le lalo lava le genealogy tree le te iai mind tree. Perna saunoa li manmanu. Pe a whapea lava you don't want to be in that team. Yes, e o masina te whatali ai to a mawhaina e te sau te tonu. ia Manuia faafetai leu o faafetai ua tatou lalata a pia lana fai tatou faapea tupa'i manino ma malamalama ia tagata o a'u lava ia o te tau le promotinga tele ia le vaenga o le business ai o te lo alto te lo tatou le te ua ia e te Faatalanoaga le vaenga le tupa'i Well, Paule me yeah, for yeah. e te tele i o le vaenga le business tupa'i na o toe faamanatu atua le tatou atunu o tangata I laro o lau team, le me team maua. O te le na tia le meo le avatu numera o le ofisa I ate oe. E vatu te vala au iai, e vatu I ate oe le website e te aru te tilo iai. A ia aru a malo mauti noa. E toe vatu e company I ate oe, e te aru te toe foi I le tangata na introduce a kua le company I ate oe. E fai ei lau paperwork me umwhapena, ioe. Ai le tau fia mato umane e vatu ia te ole website e vatu ia te ole numero company ina ia e alu ia e fai ia ini ofisili ia mani tūlanga uma whapena ia Tupa'i Yeah, o te whiwhaso atu tūlanga nā Tuilaepa. E iai se tina, sa wala au mai a ula matanga ia Januari. Ia na whaamanino a tili uma iai vaenga. Ai tali mai ele ai o ia, e a o e alu sa o lava I le company. Ia, of course, na avea iai mirror the website e back to the company. Ai vai aso lente anei. Ai tue wala au mai ai Tupa'i whaafewhena whainga o Faatulopo. O lea wa eseng ele leile ngangu lea wa o join ai whaku. Hang on a minute. Whamaina o village company and that's what they put her. Because ele mana o ia e lalo ni tangata sa.
So the company have given her an option and she joined under somebody else from Lele Nanu. Yeah, then I said, Tina, o low lava mana onga na tino ile company. So the company has given you an option. E ai foi la te lunga o le page le ASEA. E ai foi se tina Samoa lo ofisilingia. A lea lana whai ati e te alu le tangata na introducinga le ASEA oi. A lupura tina o Tele trustinga ni Samoa. So I rest my case, I never said no more. E o foi la le tūlanga le no e le tina lea. Ai Tupa'i fia tele o tonu sila ma Australia drama so ma to ele fa pena nei yo e. A o le tau o le mele Samoa o e fa fonfonga mai. O le tau o le mele once I when you become a member, once I sa wa member wa vaku lau ID lau member ID. E ke entitled ai e ke ngofa o e mawhai au oka. E ke le koe alu lau appliance. Sa o lea, pe a mawhai ona e whaia. E mwhaianga e koro sao o i company Failau oka. E ke le koe kau kolo mai i a te au. E ke le koe kau kolo i lo tōlua. Pe a whapewa e malama le process o le whaingon mea. O mea sao ia ma mea i au tō malama mai. Langa e le whape o tō whaalave ai e iai tangata pi e whapena. Peila o tina le o ta ua Tupa'i. Yo tele loa po pelo tina po na leila nanu ai la Tupa'i le sao le mea. Le ai o whape o le tangata le o saini ai. Whape le nanu ale apply le o saini ai. Le la o toi whaitio. E pena whatu tina. Ia o lau lava request na avele company. So the company is only trying their best to help you out. Yeah, o lewa e toi complain, there's nothing that we can do. Ile tu foi la le na esa no Tuilaepa. Yes, once you become a member, there is no middleman between ya oe male ASEA. Yes. I train people so that you will know how to structure your enrollment, you know how to do your orders, then you're on your own. Le tatu Taunu'u o le awala sa o ale na mai e malama e te loa foi o e failau pisinisi mai loa nai loa lo peila le middle man le tau mai e Tupa'i. Se ia vanga na lava. Nai lo matutua nai to ina foi e le lo le ia me ia fa ngai nei on po. Io nai tangata na le vauia wala au pe lau apply wala au pe ile a foi. I le tangata na e sanina e fai au na ia te oe ia matou nei. A o tātou talavou na iai. Tātou na e masani le lei nanu, le lei lungo o computer ma me umwhapena. Ia, wala au saoa oi o, whaonga i element a vei oi lauta mamalo tina i lea onga. Whaonga i eisi au nanu, whaonga i eisi au ngai lele umar. Ia peo na i vaenga ia, e sao Tupa'i. Sa o le leile sa noanga Tuilaepa. Pe tanga iai, o le toa tele o tangata o loo i to tonu o le ASEA, o nai ta mama tina matua. E le whai e la tona whaongale technologies nowadays. So o ila, le au nanga ia ta ita leo le upline. So se taimi wala au mai, yoe o le au nanga is there. But mo i lato e mawhai na lato whaia. Once it te malama i lo le process, you're on your own. It's your business. You develop and bring it up to the standard te manao ai. Ia, lena, te lo foi ua leo toi umita taimi a Tupa'i. Ia, ai, da ngā ilo i le tupe o lea fia whaafonga mele to te lo la tau le au whai pisinisi. Ia, sauno ia i le tau vaenga i New Zealand. Ia, ona o whamanino foi leo au ia i le mātou vaenga i nei Amerika. Mer whalalo? Ia lau whaafonga anga Samoa i le ASEA lava ia.
e o le Tele le whaamama avenga e mawailo soifua maloloina i le vai. Ai o loo iai fo se tamau a inga e mawhaina e a apa iai i a oe malo a inga. O loo iai se whaamanuianga i le tūtau se leni e iai le whaamanuianga mawafua i e oe product i Taunu'u company. So o le tamau a inga la lea e le tu ua lava po ai se join you are welcome e whaao ngā tatau le nei whaamanuianga o tatou maua. Ia, e te fia tala noa le sign up fee o kope o tole mena si wala watu tangata ia te oe. Le ai mana ia whamanino atu iwa la Ia, mai tau atu. E fia le tangata e follow up i le pokalame a siu fonga tai au fou. O le sign up ai e nei a New Zealand e fast fulu iwa tā la 5 seni. O lau sign up le na watu fatasia le package wa yaila fee. It's a wholesale price mo lau pusavai. Wholesale price mo au jaus la popo ai lua. Ia male mea lofa company a te oe o jaus la iti e ono. So once lo e umalau membership lea, every 4 weeks, it automatically come under the subscription company. E lua se lau lua tasi 5 susene le tai i masina tai tasi. Second option, e te mawhaina e join on preferred customer and na o lau pusavai e te le mawaina whamanuianga o lo maua tangata member. Ia third, o le retail price e lua se lau valusu ia i tangata le e le fia member e mana na on lau na inu whenever they want to order ia e lua se lau valusu fulu. Whamanino atu fo i le whafonga anga Samoa. Members, ana tuale abatu lau pusavai wa iai ia au jaus mau la popo ama mea la iti. O lau next order lai lau subscription e na o le whawhangwai e le ai se jaul e aluatuai, but you're welcome e order o le mau ai e oile discount. ia. O manino o tatou i New Zealand. Ia si o foi se taimi ma Australia ia se sui ma Australia ia on whamanino ape o le mate tala no atu Tupa'i o le sui o i tatou mo New Zealand. Ia feso ta iane Tupa'i i le numera le na o lua tasi, lua iwa lua, tolu ono o tasi. Tatou umana whafongfong ma New Zealand. Malawane i le numera pe ona o ta uatu i te minei. Tatou nei Amerika, Alaska, Hawaii, o Guam, Amerika Samoa. Ia lea o ta uatu le numera wala au mai iai, 5 no lua. Tolu fitu o no lua. O le taura le nei a matou Amerika Tupa'i. Ua silia ma le ova ma le selau mon tupu selau 5 selau ono 10 tangata o lo ilalo o le mako team. Ai o tangata umanei ele ele ai seisi o avea iai le tau o le company. So mera na tau le fifier company ia tau. Yo ona o tele o whaangaina o lea o te avatu ia te oe Samoa. Lau yo ia lea fo ele tau o le mea. Lo avatu ia te oe le ma discount. Le ai ma se tangata tasi na avatu iai yo le retail price. Le la se matupe o mawai. Yo avatu ia te oe ile se lau tolu se fulu. Once you become a member, hopefully o le mea foina te whaia i tatu tangata. Yo ai pu le tangata ia, once you become a member, you are entitled as a business person. So pu le oe lau tau. Yo I le whatonua fo i tātou e company e pula pelunga, se whamtana me Tupa'i le mena o lo andakatinga o le tau o le company. Mo tātou ala i e te oka mai lalo le mako team, se lau tolu se fulu. E te whaatau ai le vai, e whaongare ma discount o ke le avatua i a te oe i a le se lau onu se fulu. O le non-member e se lau onu se fulu non tau.
o te whamaruru atu isi, yo e isi vaenga whai pisinisi o whalongongo mai. Le ai, e leo le nare la ngona o kamwhai o lau lewa ai lo tātou atu nu. As a member, e te member o le peo tau Tupa'i, e lua se lau lima se fulu. Yo e fast food tāla te member ai, 210. Yo e watuai lau first package. Pe on tau Tupa'i, e la tu mai au whangu e wha, ia ma Charles e ono Charles Laiti, ia ma Charles la po e lua, ia ma la welcome kit, la tu umala i le lua se lau lima se fulu tāla lea. A o foi la ina uma le fast food waso uma le masina mo mua. O lau o ka o ko meki a ona vese mai e tepe tele company lau card me mo o mi ai yau information, yau information, au personal information. Yo ona ave sa o mai ale lau tupe el company ai avatu ya te oile tau le discount ya se lau tol se fulu fa popo yai lau shipping malau tax, something that we cannot get away from those shipping and handling mal tax or shipping so far $15 or America Samoa elase tax or Alaska elase tax Florida pe air elase tax o le shipping lava e se furu lima tāla le ua si iai i le taminei mo loutou silafia. Ia e lei ona tou malamalama i mea ia e tau whaititi ai le wala au so atu ia tele ata me fai ia a fesili ai lava ia e le whaina fesili atu pia o le mea tāua ia malamalama ia over to you Tupa'i. Mana ia saunoa. O le me siri ia manino tātou tangata. O le membership, it's a one-off price. It's a one-off. Te lau whawa ia aso taluna e moin. Kick in loa lau subscription. Le lai ave ese le company lau tupe lua se lau lua tasi 5 susene. Ia e deliver atu lau pusawai. E reserve le company au loyalty reward points e tu tonu lau system. E a toa loa. Ia na e tango le redeem e maua fuai le siau pusawai. Ta ho i Samoa. Fa uma i ta America Samoa. It's good to do business with in American Samoa. Pa fer Samoa tutotas. Ua whaamanino a tili mai ele company, American Samoa, it's officially open to have business with ASEA. Samoa itself, Samoa is a seaforth and tiny sayai, it's not an approved country for business with ASEA. It's symbol as that. It's not an approved country. Ai mawhai ana inu, ulo no winga e whatauna, ai le tu e batua whatau Samoa, o saule. O le tulanga iai, e mawhaina e aveina le vai i Samoa mō lou au ainga. Ai e le mawhaina e avea as a business terms e te whaatau e te tono Samoa. Matua foi, o lo o maua i a pusawai fua. Mataudia o lo i elpo kalame tono le fast forward, to umalole lua vai aso. A toa points e maua ia oe points e whaatau fua mai ia pusawai po JAWS po le renew advance. Ia, lela o manino Tupa'i le vaenga lea ia me se foi ni te ua whapia mai nisi ua sui e tā ua le mei mo Samoa le malo tuto tasi ia pe o le mati talanoa atu i rules and regulations al company ina ia manino ia awani i tatu o pongi sa i mea ia whalelei o tutuila ia ma Amerika Samoa ia langa o le vai e latu nei Amerika o lai whaatanga i tutonu o le li o le malo tele ia lana territory o se tatu malo tuto tasi ona o le tax te lo o le isi mea le na i mo tatu umolo i Samoa e le leilo tō whaatau o le vai ia na watu lea a warto e watu to e whaatau le lesi o le sa o le Tupa'i Manino ma tili sa o le leia
Ona mantu o Samoa le se la tula from I meo door to door sales. Ele ese tu la fono yeah. Malo Samoa tu la lea la maninoa. E mawhaina e avele vai e inu ai o au ainga. Pe o lau tino o vai la tau supply. Ia wha momoli I international freight. Ia avele I Samoa mo la tau au a. Ia o se upu whapea e o e whatau. No ola ia te whatau Samoa. Ia e leo se tūlanga tala whia ngai. Ia, le lei, Faafetai Tupa'i o te manatu le ua tala whiaunga le lei ar tātaimi Atua le tātu la. Apatuere ni ava noa, ia, ma ia sau tala muli ma whatua whamari tātu e whiloa e sisi asolua, o na pauni oro taimi le tātu le tio, e o le asolua te Tasi le vai aso. E whatua whamaia? Ia, Tuilaepa mo le avanoa, ia, e lau whafonga anga Samoa, a whai ngana wasala ia matua atu ina, a e pau te tala fia, wa iei se au nanga le lei o le neia la leo, malo ufoi vai, ia. Tātou ave lai whaasoi fua ia, Manuia tawalumanga le neia so Tuilaepa, whaatai soi fua. Ia, soifua ia Tupa'i Faafetai Tele mo lo avanoa I le nei aso. Alofipo, Failautusi. Soifua ia. Ai, Alofipo. Ia, le nā Samoa. Tau I tonu ar tatu taimi tasi minute te ele tula e 5. Ia, o le ai 40 mai tatu malolo na lua. Eo, le sunga I le fionga I Failautusi. Ia, o le vai whaupwhai, le whitalenga ia sa le aula, le whitalenga ia Vaa. Salumalo, Alofipo. Ia, salo se taimi ele o te mau. Ia, o na Taunu'u mai la ia le o tatu whainga malo mo le taimi nei. Ia, mo le taimi nei. Si ta tatu pese a. Pe fui ma faisina koma latou io e io so fa fu se ma io si fa pe foi le covid si mai fa fonga pe se le vai tatu foi tonu tala fianga ia ma le o mai o tatu malo falling on ASEA Tele Ole manu file mu Faatelepele Sa o tau sia te alava ia soetele Ome lupe sa motu Tasi mai I solo Ua ole toi whaalongo I si anao Lamba o felele a ile Vaaaoao Manai ona fulu ia io e te tau I le tatu taimi ia ma le o mai o le tatu malo masani Samoa ia fa malulu atu to usu foi tatu pese sisi taimi io e au avanoa fa tasi ma tatu malo ia so te tasi ia so te tasi ia o avanoa le maua ngofie o avanoa mau ta melia ia
ta puni se uma le ma Talanoaga ia no pese atu le faamaliaina o tufinagalo na mo teminei ia le ua maua le avanoa ma le fionga i le autustusi o le tatou malo faafai pea ona ufailo atu sa mo i temi uma ia o le malo fou o lo tule mai o le fast o le malo fou e o le autustusi lea o ia o lo lima mavae ia i le tatou vaega faafai ia ua lava le tautuaina o lo tatou malo fatalafatu i lau fionga i le autustusi o le fast i lau fitalaiga sa le aula i lau fitalaiga Vaaaoao salupo Alofipo ia o le paanga o le wo ua lolo foi ua umi temi o tatou mafuta i vai aso taitasi ia le o tau ASEA lau fionga i le Failautusi o le paanga o le wo o le tatou porkalame ia solua taitasi ia si maia le tofa ia mfaatalofa mai i le Samoa faafogafoga e feagai ma le taporkalame o lenei aso Tumapele vinga i le tua ona o tatou koe maua lenei avanoa tatou te whailo ai po i ngalu mpe au le ea i lausunga Tuilaepa Faafetai li o sua ia tai nan foi faafogaga Samoa o fia lava le tafo lau langi o le faafoga mai ai ia via le tua e tusa ai ma le pulenga a le tatou leiti o ua mawhai ai o na tatou Talanoa e tusa i fo'i mani vaenga o le tatou painga malo o lo atinae ma tūlanga o lo tupu po i Samoa nei e longolongo pui ali ai lo tō malu talofa po i Samoa i lau whaponga i le nei po i Aoauli talofa lau. talofa lau fitalinga wa ia la taamata ia whapea o ani vaenga o lau o tiute mo whaiva Failautusi i tutonu o le tatou vaenga whawhai mani mea o lo tūlai mai le nei aso sa fia ngai ma le tatou ainga ma le whaaloalo Ia Faafetai Tuilaepa mo le amataina o le nei tae au fou tae au sengisengi sa tapena ai lo tatou ainga o le Faatuatua le tua sa mo Tasi e ala lea i le fionga fo'i i le sui palemia o le fionga i le taitaifono ia tainane le totele o a fionga i Minstar ia ni mtamaitai pa fo'i Minstar langolango o le tatou palemene o sui martua fo'i o le tatou ainga o le Faatuatua le tua sa mo Tasi sa maua le avanoa matou te angai atu ai mulimuli atu ai se mea alofa i le tua le malo le fionga i a Vale pa i aua i ona sikuini ia sa maua le whelo inga masiona ainga i a inga lua la ingo Vale fa pe foi la inga o matimati mai vasa mai si umu ia la ingo Vale mai tafune ia fa pe foi ia polo mangafa ma maua i foi se whelo inga i le tau sengi le Tuilaepa ia ma fa i foi tala ma upu e masani ia ia matou toe taliu mai foi le tatou no fuanga masani i le tatou o no fuanga tutonu i tuana i matu ma whaau i foi nisi fuanga manga ia toi loa ia le kapeneta le fionga le palimia mlana kapeneta mo le latou fono o lo ia i foi le nei foi tula ia peo inasa la usuai ia mai foi sa i foi nei fono na Talanoa i foi le tatou foi vaenga mo le whaanlenga i tūlanga o malava masani ia wa foi langa i luma i le mau poponga e pe o tūlanga na ia matapena tuai foi mo le aso muli o le afionga ia Vale o le tamao le tumalo o nganga i fo maunga nu mera lua o wataeao la lafua i ailo sa ma pai foi ia ona peau whaamvai ia le foi sa Talanoina le fufuanga mo taeao o lo o tu maulava ia fufuanga le ainga o le alango maulava i vaitele uta i le maota o le fionga i le faipule ia o lo iaia siona pale tua ia matimati mai vasa ma sian whanau ia whape foil whai uma i le tato e kalesia e whakasa i vaitele uta ia maunala a fufuai le wha mai moe ata iau ia pe o fufuanga na sa whai e foisina pispisi i na ia tato maua pele mau poponga wha ma vai atu e foi i si uso ua loa foi na mafuta le mafutanga le fionga le li faipule ia Vale pa ia aua i ona sikuini. Malo Faafetai ona le lavata te amata va i le loto i fale o le tatou ainga whawhai e pe e alu lava i o ma o
ma o e pe ia ngai tonu a le Fatalanoaga na ia whaamanino le loto i whale o le tatu ainga whaupwhai. Ono winga whoringa mai o na neila whato ave le sii o le tōwhinga mea lofa po le sii le na ave le so. Ia moni lei, tāpina pena lava mea uma ma tu lole ava noa e tauna tatu anga ia tu. Iai mantua fo i lausunga Tuilaepa. O le wha moe a ia na longo mai si a inga o le asto nai. Le asto nai le vai aso le nei. Ia o nei ana fu alava il tatu a inga e aluai tatu so soani pe taiane ia antoe wala o mai ia fatua ia mati mai vasa e fai foi ma fonga le ainga e balulu mai o le uto e mai te isi luma ia le wha moe waele. Ia o le alava na fitau i ma tatu wafu fuanga o le kai Aoauli nei na tu e anga i tatu pe ana wha pe fo i lang mau ia le fionga i le fai pule i le asto nai. Ia le ala sa wha mau pupu ma mea uma ia mtatu anga ia tulo iai. Ia vea fo ia le talenga ia maiava pui maono vi inga. Ia po le sunga fo ia fata tu sa mau. Ia le sa fai mafonga tatu a inga e muli atu ai ia le tatu fo i so swani. Ia ua tala feunga fo i. O vaele ia le afionga i le fai pule mai salafai. Ia e tuto to fo isia se tasi fo ia Failautusi le tatu a inga. Ma le tatu motu nei tu mua. Ia pa penal fe alfani ma fa mau popo le leia. Le loto i fale ina ia awana ia se mea ngā se ia Manuia mea malava i lau Faafetai Samoa i taina poi lau sunga Tuilaepa. Ia talo fai tatu tau failangona malava ia le Vaaaoao o le Aoauna ia e o le mea tatu teu mai. Ia la atanga i mai va le tūlanga o le Vaavaoao. Ia o le lava pe o lo matamatatu suru le tino Tele faitioina o le tatu whainga malo ia o lo alalanga lava nisi whapea mai o lea ua whaanga i atu ina Tupa'i le whainu mera o i lato mariliu. E tofia nisi ua mariliu mo le na i tutonu o le tatu atunu lava i o Samoa whamole mole tutotas. O numera ia lewa talaina e to ia peifo in si la fia ia ina i a inga na mai ala tu ASEA i le tauna tu i ne lalo ia swafo o si tu foi mai lalo o le famai ona na la tu mauti no lava o le ngase o se o la tu a se o la tu foi mai pele ia i la tu ia mafua lava se ngase wa loana ia ia pe alenta mpa ia pe taian ia le lava wa lalo lava ona papea sa ua lava i le koviki ai le umale soifua o le tama ia i fo io ni taualumanga o loo wha mau wai ia wha moe la lava ia le masa salonga o loa ia i mase tasi ia ai le wha mau wha ilonga ina e tusa i male lato mau i lato o loo tapena ina ia le tulanga leo le New York ia pa tasi fo ila male tulang le fionga le tamatai pale mia marka peneta wa le fa lato kono nei ia tonu le a mai ko isi sitala ia wa beyo me uma tauna Taunu'u tu lava i le fionga pale mia ia ma pa ma popo foi lana ka peneta ia no momoli mai la ia le fa la wa Tele ua mautinoa ua alanga ina mai i le lato fo i sila ia ma mautinoa. Faafetai pe o le ua mai tala o le Vaavaoao o lo tapunia pea nisi vaenga e taipei o aonga, taipei o le asa, au pe o le ua tala malia le Tele o ngā luenga te mai sau whaamtalanga i le vaenga lea whaamulmori. Ia e pe o le ma losi Tele le sasao le whaamai ua umal fai tau tai se fulu, tai lu se fulu, le au o atu se lau, ia leo fuo o atu ia fai numera. Toi lava nga ia tua tolu afe ia masalo le alu atua o atu le faa ia pe se fulu afe fo isi taimi lata mai e pe iala le tūlanga le nao ia le faa e te tenga pe ia ona no mai la fionga te mai tai pālimia ma le kabineta e tainan po ila tau o lo o vaia ia faa la faa puse e mutua mana o mia ona atua tui a le tatu Taunu'u tai lua tui a le hupa sola tu tolu e le ngata la i au matua ia le fo'ua tou fa'afoga mai ua fai fo'i tui ai latou 5 tausaga se o atu lava ia i latou toe atua le 12 tausaga a o le pasene i le tulaga na alo'ia usili atu ma le 10 10 la talata atu se lau pasene o i latou fai tui
yon tan tonu foi le a fai tia ia le pesi o le fa mai ona awa le wa tatu mautino mai ala fu I tou a fuafuanga I tou atunu le mautino ai le leia le pui o ila tou umana fai tui o ila tou le fai tui e pe fai ngo fiona fia le fa mai ia ma fai tia le malosi e te atu ai pe ila o le ala le nae o le lava e fuafua tau lava e la fionga le palemia ma le kapeneta ma le nio e ala ngā tau pea na whāteltele ngese e ui lava na tatala I le asungapua le astonai ia o lea lava fo ia iainai ava noa e maua e a ia tūlanga I Taunu'u I pea tui ia le ngata I leo saunga le mua le tangata I lona lava pausisi ia whapea fo ia inga tai tasi e whamalusia e mātua ia whanau ina ia mawhai on tau sia pea ia tūlanga masani o le whamai pea anga ia tu whaloloa anga ia tu fo I ngā ala ia matulanga whapenao a onga e talitonu lava ia I la tau alo pulea e o I e vave tele le pisi pe a whapea e Taunu'u a onga au lea lava o iei au wala mwhai na Taunu'u ina ia a onga e peifo ua iei a onga le malo I ua whai mai lunga o tupenga te whailangi ia le fo iei le lato le TV iei le tio e whatalalau ma mea onga mo le whanau e o lava universite le foi lau whataitai atuai ma onga a ekalesia ua whai fo'i ia sum ia po a wala whapena e o foi whanau la iti 5 tausanga ia le tai tonu waso e a onga ai I peila a onga fo'i e private school waso ngafua so lulu waso walaile le e whai ia onga tai 5 tausanga ma le ono fitu ia ese fo'i ia ila tau matuat o lona wingala le lava e Taunu'u ia fuafuanga uma lava e o foi ekalesia ia la foi e fai ala tu lotu lunga o tupenga te whailangi. O le whai ngofia le na, ai whai titi ai wha ia ua po whea lava tātou te angai ai. O lo ia ial to mumu, a tala atu whai meu lea lofa, a puni atu whai meu lea lofa. Ia ora ilonga lan mea la whai, o foi la ele va e oisa va. Ia le ana tau whaafonga mai ai le whasa launga na sau, e tōru se fulu wale numera na sau no ia la fionga te mai tai pāle mia, tōru se fulu maliu, tōru se fulu ia e kale ia lotu ia pe o la faile na ngata ai ia pe tai ane I walo lofi atu fo ia le tatou a mamalu le tunu le wafu I mulfanua le lofi mai fo I savai I le wafu I sale long ia la lava wa ia to la ia alu ia va e to tele atu tot spool ono le alofu le lato ia walo no wingo le amista te upa uesero matua po sto ina le ile sam ia fa pe voilo le ma fa le malo ma fa pe ai pe o le taimine lau fionga lau sungu Tuilaepa ma le whaponga e tā ua tātou ngā loi whatasi e tā ua e le o le taimine o tu susilima o le taimine o le ape foe whatasi te talo I le atua ma te talo fo ia manuia fo fuanga tau ave mwhai unga le fionga te mai tai palimia ma le kapeneta ia whape fo I la toa lo pūlea whaavulai whafo se I le nio ina I le whai o manuia si tātou atunu Faafetai tele I lau fionga le Failautusi. Le whaingofie o tiute mo whai. Se ei fo isi angiangi le ua sau. Ua amata o na angiangi mai lunga le tau whaleanga le sau nei lunga. Le pelo fisi sa o tupe ia te oe. Lau fionga le Failautusi o le nae te I to tonu o le vaenga le. Le ua amata o na ngai mai le vaenga I sapora sa le ta pipi. Pe ua amata o na la tau si le minsta. O whalmai. Ma iai le tau whaaleanga na e whapea o iai ni tau vesi o tau vesi e tu tonu o le tatu I le minsta o soifu maloloina o whanmai ia malasi le fionga e valasi wa le o te mo whai tau ai pe o le mena o te tau te ai ai le iala lo fisa o ele na o lo e mai malima iai le tatu mai whai po e sila ini e se senga o tūlai mai tonu o le li o le whamalmole. o le apaka ia si lua pitu panua sele ta fito to manga e ma eu fo ia le fa nga ina le tu lo na ia fo taimi mai tasi le minsta e matala no to titi apo uma mate e vai matata no ama ua ia I tau manga mai ia taina ne fo I se mo mianga o lo iai ia fatasi fo ila tai pe fo le sili mai ai ia tu langa pe
ai se aua Taunu'u ai le vaenga lea ia o le alma fuanga ia mai e tatala lava le afa ma le tofa manino a le fo'i a minsta e fallinga mai o tala ia tau te whaafonga iai ia pei o ni tala Atua po o ni tala fo'i tau whaleanga a o le fionga le minsta o se minsta mataala toi a le tau whatu lou ai fai ona tiu te tau ave i so se timi e wala au atu ai fo'i e le malu le atunu ia tainane ia lona ia fo'i wala au ngai tutonu o lo whaapito au ngafa i aile New York e pei o le mtanga luenga leo tau solo mua na to a tele i la tau o tu ina tu a tola lola tau soifu e tau tu ai Samoa le whaatau langa ofu e o poi la le minsta ia whaafitai o lo i aise minsta matala e le aise tala o onu whaapole ina ai lo tātou ia Samoa o la fionga ia valasi o lo Taunu'u on tiu te tala whea ngai lelei ina ia Manuia Samoa ai maise taimi onga whaapenei Tasi lea minsta e alanga tau fo'i o na tu mau pea ma tu mati e ana whaiunga awa a lelei ana whaiunga ia Manuia le Taunu'u vi ia le tua a iai fu istaimi e sasi eisa ana whaiunga ia whaapena fo'i peta iane mana tua fo'i lai le whaia na o malasi whaiunga lo ngā lue whaatasi ma le fionga i le pale mia ia le fionga ia fionga i minsta a fionga fo'i i pule sili ma i la tau pule langolango whapea fo'i lana ia matanga luenga ia tainane fo'i nisi o lo whautua mo le fionga ia valasi le minsta o su po maloloina o lo o Manuia mea uma ma e tātou te le whaalongo i pola motu i tua ma sani fo'i la tau le tau whaaleanga Manuia. Ia, o le nā, ma pe o le mena watu sao ala fisili, o na no tapu nia e lo leo tua i ngā winga whapea. Whaalua no whaitau ma o loa mai le tangata maliu o le whamai. I sapora so le ropipi. Ai whato asau tua i pepa o whamtalanga ale tatou malo. O le popo lenga le ieiva. Pe e fōringa mai e mua li ka autu mai i tangata ngāru lue o le whainga malo ma CEO se matūranga whapea. I latou sapora sia. After amuri mai i mea taun sau mo i tua, lea se whamtalanga i le vaenga. tau tala le ava ma le minau ai mantua fo'i lea sa tupu mua fo'i e pe ona iai ia le tūlanga fo'i lea mai i le mtanga luenga lea wa onga lea o iai lava le saunoanga whapitoa le fionga le al palemia ia peita iane mana o fo'i ia i la tō o loku lea ia mtanga luenga e wha mua fo'i a la tō saunoanga ia mai e fōlinga mai e le se mea fōu lea vaenga au i tatu te iloa ai ese fo'i ia awala o loo o ina ai i la tō mai e te tautala lava i le ngangana whaingofie ma o mau pe ana maua i la tō le whaaloalo tu pe lea vanola ia e tamua le fionga le pale mia mo le whaalau i loa i o vaenga ia a mai ia ona so atu ai lea manisi mai tātou ma tūlanga le nā ia mau e mai tau mau fo'i e whaalele o ai lava i la tō o lo whaia lea whaiva o le mafaufau ia o le tūlanga le nā e fōlinga mai e pule mai tua ia fuafuanga tau ave a le fo'i mutanga luenga e la ngona ia le whaanonoa ma o i fo'i e tau ia i la tō o lo o tai moaina po o patumsili ia whapea fo'i pule langolango mai la tō mona mata i tū le lei ai mai se fo'i tō o lo va ia sota inga media ina ia la tō mautinoa o lo o la tō tāwhiofi umaia i le mamalu ma le alo ia o tonu whai le malo Samoa ta te alofa i fo'i a leo se lau saunuanga ma eu lava fo'i a le tūlanga ma le ale o lo iai ia matanga luenga wa o whaiva ia la tō e tauna tapu elelei o feo liki e tua ia whamtalang ai o matua ta alo mai luma o mata tu loupo ia ua le mafo ia au a whaali mai ia lo la tofia mata mua i ia o sa mo le Taunu'u mamala o sa mo fo o le Taunu'u ia o na tapu ia ma o la fo i sila mai le mamalu le Taunu'u ia tūlanga
le mafaufau tulou lava. Faafetai tele lau fionga le Aotustusi matango fie lo faailau loa le man. O le a se tūlanga Vaaaole, o le alava e fōringa e le o iai a se vai fofo o tātou tangata whaingalunga. Pe ai ona le umi, fās futausanga, luas futausanga, tors futausanga. Le ala whainga tā lea ona whaise vai fō tangata ngāru lua le malo. Ai, le asa wapa ai wha tangata Failautusi, o lo le ale baba, o lo o iai pea le toa, o lo o toa maalie pea ma faufaunga, o le tamaitai pale mia, malana kapeneta, o lo o iai pea le whainga siala maulalo e mwhai ai o na whea ngai mwhawhitau. Wa le mea moni awa, le lopo a whea umai whawhitau lia, o na ua loa loa aso ma loa loa tausanga, o whea ngai lo tātou wa Taunu'u. Ma ila matangata whainga luanga nei o le malo, ma le malo na iai le tātou Taunu'u taluai. Asa whaiva ele asa talo ma o winga whaali mga luenga e whai. E tātou te mauti no ai le tūlanga le te sausau no ai. E la ngona I lava le whaanoa noa. Ai sila fo I le whawina maia e le atua o le sāfo lau o le whaatuatua e le atua Samoa o Tasi. E fōlinga mai pau mai I tutonu o afio anga malalafanga communities ang. Ua le fau mai tutonu ni mtanga luenga a wae sila ia. E pei fōlinga mai o I tutonu o le li o matanga luenga. Lea te tā ua tonu la. Passport tausanga talu na fau ia le olo leo papel. Ua fōlinga ua tū fita uma I lātou. Ua tū lai fo I lātou o le iai le lātou system. E fe so o tai umai ia le tele o ia matanga luenga ma ia matanga luenga. Ia mawhala limo I lātou e whaia tonu. E fōlinga mai la e tā whenga tutusa uma I le Aoauli lea. Ona pau lava le wala le te tau te sinsila mai ai o lo mtuanga lue atu iai ina iai le mapoponga. O akio anu. Le ala mai nal tātou manu malo e ala le filifilia mai o le tātou aingu Faatuatua le tua Samoa o Tasi. O whena filifili mai ai, na filifili mai tu malo. O ina po lai ilo tātou manu malo, le tātou ngalo luea I tua I community. A o to tonu lai I lau whainga luenga le malo. Tele ngaluenga. Tele luitau. Ma o le luitau lea na o le tua lava I lau sunga Tuilaepa ma Faafonga anga Samoa. Tātou te manu malo ai. Whawheno manu malo. O lau te talo ma lau ana pongi. Lau talo ma lau ana pongi. Mo tātou winga tātou te muli tai e tusa ma le whaasino manga le ngang whaia. O nae mo ma ili tātou manu malo I sila po. O whea na tū matila ai le manu malo na iai ne puka nesta. O ai po ina taita ia ai na pa ua solofa. O lava I le me sigio na matanga. Ua pei o se manu e ai le fungo le lau. E ai le mutia ma le sau. O whea fo ina iai ia le tele o manu malo. A saulo malana ia hoi whainga malo. Ai na tātou na sau ata vita mai le community. Sanga lue le vau. O mai ata ngata na mai tua le inuu. O mai a whai le malo, manu malo, o le malo le atua. A tātou whae te ete fo ila. E te tai pēr le whainga malo nei. O le whainga malo le Faatuatua I le atua Samoa o Tasi. O na whainga o fie ele o na tātou fōlau. E au noa ma le te tena o fina ngalo. Ma tātou mai tau se I tangata ia. A e tātou ngalo lue pē tusa ma le walaunga wau nai tātou le atua. O le tātou manu malo le na. Au se upu o le tātou to stofa ina o to tono loto I pale lea. O le umi ia na whaatatia na whaatinga ina I tātou. E whao ngā ai. E lesi manu, lesi pawa le tua atu le pawa le atua. I tangata nei. E Faatuatua ia tātou whainga malo. Te moli atua ia lau Faafetai tusa ma le tātou ainga malava I Taunu'u e mamau. A wā te lelo tau sau. Ana tau le tu malosi mai. O whaatasi ma tātou afio anga mai tu malo malalapanga. Te loa ma tua whaingta ata tu ngana. Ai Faafetai la o tau pito la au. Mai le whaangaloina fo ia fia I siona bau. Faafetai. Matang o fie. Faafetai le whamanino ina o mea ia e anga I toi tawhsili
Faafetai Tele ia mo le tō whātatala. Whamasinonga ia na umatu nei. O le whanono fo i le huia ina pisi lau tō sketcho lo le nei aso. A le pei ua uma mai le whamoimoen tō o ai e to e lotu ar ka peneta e whaifontanga. O a ni mea o whea ngai male ka peneta i le taimi nei o lo o mamafa i o latu manatu matawhi ua le mapu ai a latu fontanga e ta pena i mo le lumana i o le atunu. Tele ia vaenga o lo iai toa. O vaenga ia sa iai ale manatu e whaingofie na Aoauli ua na o ni manu minumi. Ia pecha iane ua o mai le whaama. Ua avea fo i lea ma toa tunga e whaititi ai taimi. E whaatino ia tātou ana watau. Ia whaatasi ai ma le tūlanga o lo iai Samoa i le taua lo whai a whaina tuai le penisini. Ia le fo matua tinga aina tuai fo i le tau o soifuanga, tau o loa, mawaenga na. O tūlanga na o lena na iai alta tonunga e a mata ia le tātou whaatinoina o tātou i tūmalo e lima suma Tasi. I le nei ama kuna perila. Ia tau sila mai le toso le waiai, le fo uto e toso tu fo. Le ngata lai whaama. Ia o nisi fo i vaenga le ua le malofia. Le fo uto e toso tu ai. Ia Tasi le na vaenga tau te maita wina le whaatua tu wai ai. O au wala whaatino ai tātou. O le vaenga lo ave le whaamafa a le fionga te maita i palimia. Ina ia awane i mau ni ola nei whaama. Panga lea. E le whaitau masina se Tasi ma le atua. O le soifua, pule ai le atua. Pule le atua. Wha ili matua e wha ili moto. Wha ili ngata e mai wha pena fo i le ngase. Ia ai a tupu mai loa ma ua tuu iai ma le tūlanga nei e wha ila mai ai wa ma liu tangata nei o na orkoviki ia po le omiomi o na langona i le wha nonua o na tātou tele mana e mau se ola ia vaenga. Ia peta iane. Tātou talo pe le tua ina ia mai le file mu le file ngalo le fionga te mai tai pale mia malana ka peneta. Ina ia maualo lātou loto tele whaasino ala le langi. Ia wala e mawhai o te pena ail stafu lau o Samoa. Ina ia whaititia pe lātou e maua le whaama. Ia mawhaititia nisi e mali liu mai le whaama. Mai onga ia vaenga ua e tuupo i tala whaasolo pito le tātou Taunu'u. Ia kai nane fo ile lalo langi pe to fia nisi mali o tu Samoa pa ma ia e ato tele fo nisi mali o tu nisi fa fita Aoauli pol fia ai pol fia peinu ia kai nane fo i o ni vevesi tonu loto i fale o no ni mta upu e mafua mai ile fa ma ia Tasi fo na mele matango fie o wala uma ia tauna sisila to ia ila tunu o lo tapena pea ia le fainga malo ina ia awa nei te tena i fina ngalo le Taunu'u ai a maulito vai fina ngalo le atua tātou te mau ai pile mu ma o ina lava tātou malu a papa ile fai ngofia nei vai tau Samoa lau songa Tuilaepa ona wa fetu leni mai whaafi tau ni te metasi ia e mo mia tātou maut fale pēr maut o le tua e a mai ai malu i poenga i ona i tuaso whapene. Faafetai Tele uso mo tali manino i le whaafonga anga tātou Taunu'u. Contempt of court. O faisina umi lolo atu aso lua e vai aso talu ai talu ona maua mai le. O e tau whaafonga i se tāpenanga le tatu ainga ma le kapeneta i le lava o manino o mai le tali e au noa ma se whaasalanga. O tau maua i sau whaafonga au e lotolotoi ai tonu le ase ai ai le palemene ma le anga i atu lana fontanga o muamua. E ono i aise suinga i vaenga lava ia wha palemene le kapeneta e ese mai i le tali e whamasinonga. Whamole mole. Faafetai lau songa Tuilaepa mo Faafetili o le mai o io vaenga ia le ua mai le tali le whaamsinonga sa whai o lātou tiute sa lātou ilo
mai tau fo'i ona vaenga malava e le ngata I tumanga whapea fo'i anga whakeusiano ia whapea le whasinomanga ia tūlanga wha le malo vaenga ia ona lātou mau aila ia le tali mamomoli mai ia le tali le whamsinonga ia le laua whaalolongia fo'i la e tātou wa so stangata soifua I Samoa ia o ina a mai loa lau o le whamsinonga pe naun tātou anga I ona taina e taiane e tūma oti fo'i le fionga ia le whompetalai malana ia fo'i pāmene lo iai fo'i ia na ia fo'i ka inga e fua iai ia lana ia fo'i fa'i unga ia matulanga e pei ona filipili ai sui mamalu o le pālemene mai tūmalo SS ia mau I lātou fo'i e whai am whātaitainga tūmatila mai le ngata le amio pulea ma le amio tau aloa tau ave ia e whapea fo'i le vānu no fuai ma isi uso a tangata I le whakeusiano ia maolo ia te ia lava ia le pule ia vaenga mai whaito Tasi fo'i ia lana ia whaamsinonga ina le mana ia na o le tātou whainga malo e le aina ia leisi pou ia e whapea ona whaatino whaatasi ina ia malosi e pea le whale Tele o Samoa ia le fo'i e tūla ia tufo'i ia le fionga le whale mia malana ia fo'i ka peneta I le tūlanga la leo le wha malu singo tūla kono ia ona ngā lue whaatasi lea tātou tālia lupe pula tātou talo I le tua ina ia o maia se fina ngalo manino e whai e fo'i se wha vai mātango fie e tautalaso mo le numana ia e tautalaso fo'i mo le pale mene isi au ngā tupulanga e whai mai e tusa I male nei fo'i mai tau o lo tātou iai ia e pei o le tala atu le nā o iai le wha aloalo Tele le fionga fo'i I le Faafetai ia malana ia fo'i balaunga pito la au wa te tofia ia I le atua ia wale malo Samoa I le nei fo'i pai inga Faafetai so Faafetai Tele va ia tu sere tali mai e tafisili e nau wale loto ia manino malama tatu atunu wa pe tasile fale onga ia mo le fafonfo anga le tatu atunu la so sila fia to ia le temi o le Faafetai ma le temi o le usui o le fono po la fuisana ia tali le tatele loa ala Faatalanua ia fa le mafau o le a se tūlanga o le tatu Taunu'u ma tupulanga I le I whai mai le I whananau mai ma se tupulanga fou o le anga I mai I le wharepaepae o le I le wharefono o le tatu Taunu'u se whalea o ngā le lei mo tatu tamaiti whanau le I whanau mai po o tatu tangata le avatu I o le tala o ila tou o ila ua sa no nofo o le taitai o le tuangai ma le tasi o faipule o tangata ua whaamaonia le sori tūlafon wa o atunu nei e le mwhaina alawina le tua ngā mewa pena tupu o le nofo se tangata ua whaamaonia se sori tūlafono I to tonu o le wharepaepae e o nei atunu la so silafia se whalea onga le leimo tatu Taunu'u le lumanai Faafetai mo le fisili I tonu ai au tūlanga fono le palemene a puti I le taualoa I le mamalu tūmatila whai ma whaataitainga ia mai o se tūlanga na e te tauna a matatu se sauwha inga e a vea I tātou matama a vea foi le tūpale mkina e tātou mo role model e le ngata lai tonu o lawa mamaota e whapena foi tātou ngā lue whaatasi tonu e kalesia fioanga sauwha inga foi tūmalo e se i o mai lava I tonu whale Tele o Samoa o le tūlanga male ale lea ua e saunua I ai lau sunga Tuilaepa mai ele ai lava se Tasi e fia I ai tonu se whainga malo e taita ia I tangata sawa pe taita ia fo I tangata soli tūla fono awa oi ia o le a mawhai ona solo ai le falute ia ma a matai po I ona manunu le to au holinga mai ai ua leo ngā tusa ia le futia ma le umele mai ala ngā tau o na tape ia whainga se I taimi whapenei pe a tātou manu le maupo ponga o sa more anga I luma o le tūlanga monia nā tātou tele alo ai atu le la au le talo mai a whai lae e whale pui ia
se tangata whaasama noa tulou, ona o se toru se lautala o le tongina, ai iai se ava noa e te tauna tongi ai pe te iani o le istupe. Ai a whapea la ua mawhai ona sau whangā, ma whaalafi se tangata e tele ni ana tupe, ai ona o le mamalu ma le tamau ainga, o mafu ai, ona le whaafare pui puina. Ua o se awa o ngā nai le fia iai le tua. Mai le te tau fōi o le tupu le nā mea. Wala ngā te tau, pe ia ona whai mai fōi te mai tai pale mia, toi a tātou tuai. O ia u pai ngō fie na sau noa iai le fionga te mai tai pale mia. Ua o se ngangana mo le taimile nei, lea la vea ai fōi malau fisiti. A whai tau te whaatanga ina, ia tūlanga ia i tonu o le palimeni. O lono win, ua tātou apo ina, lea mio le tonu. Ma tātou a tili ai ona whai atu. Le ai la tanga ana soli tū la fono, ia tangata o lo whai le tū la fono. Ia po i lātou o whai pule. O le tūlanga ana e sel maa ale. Ai tātou ono sai ma whai la mio tonu, ma tātou ngā lue whaatasi tusa ma le whaavai. I o le tātou aputi fui nā, ma tātou tau atu, i o tātou tua au tō whaamaitia. Ma tō te amana ia, lo tō wafu sina le whauina o le tanga vai a Samoa, o le whauina o le whaavai o Samoa. E tātou te tali atu ai, ono le lātou ngā luenga maa e ana whai. E atoa i ngā luenga whai o tātou mātua, e le whaapea na whai whaatumutumu lima. O tātou o mafu ai o sasi, ai le o tātou mātua. Ma o sa o ai la lauti, e ala ngā tau tātou loto tele. Whai le mea moni, o na Manuia i leo Samoa, ai maise nai nisi tupulanga i le whanau mai, ia vea Samoa, e pele o lātou whatu mo lātou kumana. Faafetai tele, lea ua Samoa whaafonga, manino ea laulafonga waa. Faafetai tele, i le tō whaatatala, ia male tuina mai o le ngang, e tamwhai e whaamalamlama, ia tātou fisili, ia tāanga ia e pe anga i lava i whea, ma whea, ia tā fisili. La se tala o iai le presidente o whamasinonga, ma la po la whaatari se i toe usui le fono. Ma le le komisi su e lena la tu su ina. La se tala o vanga le whamanmo. Ia, ona o lena toe tu pōl pono ale palimene ai o leua mai ona whai e sa ili linga ale komisio su e lena e taunu ai nei, ia mai leo toe mau, ia e whaai loa mai fo e le fionga e le Faafetai, ia le usui o le fono vai tu la fono tamo, ia mau nao te loa le a manino ai le whaasoa a le a fionga a le Faafetai i le tūlanga po i la lea e watu ai luma o le mamea ia le sa ili linga lena ngā lua tu iai ia le tātou komisio su elena tai moina pe tai pono i poi ia le fionga le Faafetai so swani su Faafetai Faafetai nga ia au paau mulipola alo i tafua te loelo te mau ia tini le fa mai Ia, ma lo Faafetai, ia la usil muli uso atu pea oe le uso. Tau ia le social development. Le ase update wa iai le tatou pulokeki hoi lea. O iai nisi tu malo ua whaapopo i le tōrusu martasi lea. Ua tapena o lato tu malo mo le tatou whaamoe lea. Whaamoe le. o le tulanga si lina ua mai ana faile so lo pulenga le komiti whaafoe o le miliona tala mo le lima suma tasi ia i tumalo ia maolea ua o mai ele avea il tai fono o komiti lava o lea sa le stala a fai ua le stala na o le whaatuatua le atua sa mo tasi pe le stala foi na o le ila tōlo o pulea ia tau o tangata ia o le ia il taitonunga o le a whaasafua e fitu ia i lātou o le tūlea le HRPP, ai valu le tūlea le FAST, ina ia mawhai o na ngā loe whaatati
ona ina ia manuia i tumalo o lo anga'i mai ai le tatou fa'amoemoe ia ma o lea laua tulaga na leua i ai ina i fa'afaigofia ona fa'atino ia le tatou polokeki ia e maise fo'i le tufaina atu la leo fesoasoani mo le atinaina tulaga taupato'aga faiga faiva ia fa'apea fo'i a'o'oga ia maso'o se tulaga i le sosotivale ma se lena e ta'ua ia ma o le ua ia i lava i le afioga le taʻitaifono fioga le minista ia le ota laki ia le atoaga ma e ua avea fo'i la le toe tolopoina mai lea ona o vavao ma uala e mafai ai ona fa'amaopopo tala feagai ina ia oga tusa ia tulaga uma i so'o se i tumalo e galue fa'atasi mo le manuia lautele o tatou tagata. Ia, Faafetai Tele. Rau Taunu'u mai tā koko. E sisi i tā simena lata mai nei. Ua matua mativa tatou le koko le taimi nei o a uma tuloa ia nai timunga ia lena sau ia tonu ele toe mamao ai toe saula toe fua ia lu watu lo le mtua tele ar koko le la watu la sunga tele Lola le tonu, te rola le tonu. La ia le whakua lo koko ia tia. La te uro koko ia, ala la fotu tā tupe. Ia, ia, mai tuia nea wano no le tātaimi. Au maia le tofa, whamanino nisi vaenga ele i o ia tata noanga. Ia ma whaumatuai le tā po kalameo le nea fiafi. Faafetai Tele ia te oleuso ia mo nea wano. Faafetai Tuilaepa ai ese vaenga e o ia sau fatala ula Tuilaepa e moni leila usau noanga ele tulanga olo iai le tatou whainga malo o le tausii ia tulava o se fuafuanga ina i manuia fa'asalavei o le tau mai tu lava o tu fa ma inala le wala tu ai sa tarsang ia le malu o le tunu na o le tua tatu te malu ai wa fa tua tuai ma fa te telengese ia le tele fuafuanga le lei sa fuafuaina tatu fainga malo ona ele ngata ile tulai mai o le fa mai o le koviki ele ngata ile tulanga faititia mai o avanoe o mai ia ia vaa o mai o loa matulanga whapena mai te le lava le awhaina ai o le tatou tamau ainga ia aile ngata fo ilea o le tulanga la lea i le fisota inga atu i tatou polo keki e whai ia mai mātou te mo mia le talo tu whatasi o le upenga la leo le tatou te whaongai ina ia malulu ina fina ngalo ila to lo fatau tape le malo ila to lo yai le malo si anga fa pule i matanga luenga taitasi ila to lo maua le sila fia e tulanga fasota inga i le matanga luenga le vai fafo ia fatasi fo ia maleva maisi Taunu'u ia fa pe fo i tonu Samoa e alanga taunta to ngalo fatasi pa ngalo ia ni futia o sola mai nei lao o tātou o Samoa o ina tātou te tasi ai. Tātou o mai o pongi le whainga malo ina i mawhai o na Manuia ai Samoa. Ai mai se fo ilena e tā ua nei whanau ele Tupa'i. Tā lau whai o le a whaina pua i latou. O na o wha unga i whai atu le nei vai tau. Ai mo o mion tātou ngā lue whātasi. Mo se Samoa matango fie i le lumana mo tō walo o loa ngai mai. Ia le talo atu na e mtua mo mia le mana lilo le atua ina ia whaatino ai le tele o tātou maunga luenga ua whaatua ai ona ua le masino le tuainga a ue whana mai ia ma wala e whaatua ai ona whaatino tātou whaamumoe ia whaatasi ai fo i masi whaamtalanga le a po istala u le tau te mali i lau whaafonga anga Samoa lau sunga Tuilaepa ma le pulengo le tātou le tio ia whaatawhewhea ia nu le aina le awawe tu mo i latou mai al finangalo le tu e manino le latou te mafuta ma filo ai ai pea ia manu te le ina po ia lau sunga mal pulenga fa tai mo nei ava no le e tatou te soana pule ai ina ia manuia pea i tatou mo tai uma ia le talatu le ava mal minga manu te le ina le nei aso so i pua ia
Samoa manatu o le ua ma ngai merisi ui o le ma au nanga io e piu te musu e tau upu por kalame ale lau ta fa ngai na upu le au nanga le nga o soifua ma le au na io e piu le au na ia ba ia ele fa ngofia ona te mi fe ngai ma le vang fa fai tu tono le li o fa ainga o le lava ua ngai mai e fa avano mai lona te mi se io mata tuaina lau fa fonga anga Samoa io e se io ma tu musu yo to finangalo ina ia mafai ona maua se maninonga au se malama anga i mea o lo tupu to tonu o lo tatu lo to fale o lo tatu ainga fai tainane lo tatu atunu o Samoa melea ia lau fionga ile au tusi ia ele tu ai lalo o le tu ngala me pa lo sao i le fa manino ina e ngata o fesili e tu inatu ia te oe au le lava ua e o lava ina ia mafai ona manino malama so se tangata o tatu atunu ia i mea o lo tupu tono o tatu li o le ainga fai ia e mese lo tatu atunu e pele i so se tangata Samoa i to tonu lava o Samoa ia mai matou o lo ai tau malele ia le tautua ma va ia tu tatu atunu ai o lea Faafetai Tele i lo temi faavanoina a va Manuia faafua loa le atua lo soifua e te au nai ma tautua i to tonu o le ainga fai ua pe o le ati tilo atu suru le tino pe o na lava te vai ma mai tua tu ia te o le tatu ainga ia pe a mapu atu i malolonga o faiva fa ka peneta fa pale mene ia pe o la ufionga lava le o lo mata itu ia le ftamo ia i tulanga fa pe melea ia alofatu i le tatu ainga fai le fionga te mai pale mia ma sui pale mia le te fono Fofogaina ma sui Fofogaina alofatu fo i le nai tu le tu ngai o na pi o tau va ia tu pi o na o tau tu a hero pipi le me po le atu tonu tu langa na o iai ia tatu talo ia alofatele atu ma ia manuia ia toenga o le vai aso fea ngai ma lau fionga le Failautusi tatu e feilo ai i se teimi o mua tata no pea tau telefoni e mo teimi nei ia alofatu soifua ia ma ia manuia ia soifua fa ia lau sunga Tuilaepa pa pe fa fuanga Samoa soifua ia na Samoa pa uatu se ma foi pitola au ia ua lava le tautuaina o lau tau faafogaʻaga oe le atunuu faamaliaga tā ioe ou tou finagalo ioe ma mea tou te loto i ai faafetai tele i lana auauna ia ma soo foʻi faatauvaa ma soo vaivai ma fai ona matali atu i tulaga o pe ona faafesiligia auā lava lou tou silafia ia ma mea o loo tulaʻi mai tatu taimi lou tilitilo atu e tatou polokalame mulimuli mai o leʻi faaumaina lau polokalame e tatou talafou ia mai Samoa le laagai atu i ai ia na foʻi mai lola ia lea ona tatou toe faamalamamaina lea o nai vaega mulimuli ae o tele ituua le tatou nofoa ae usi mai lau faafoga o tatou talafou nei mai Samoa Faatalafa atu le siufoga o le taeaofou mai apia lenei foʻi aso mana tamua. Ua faitautausaga talo na maliu le tinā iā Maria Garita Pune, ae le o muta ai le finau o lona alo iā Clara Gray, e finau le mataupu tau faamasinoga i fanua o lona aiga, na amata faila mai le 20 tausaga ua tuanaʻi. Ma o atu ai le faamasinoga o apili i le vaia sofou, le mataupu le faasaga i le SAP ma le Samoa Breweries. O leisi lea laasaga o le faamasinoga apili foʻi a Clara Gray, o le masina o tese ma lua o lua tasi faasaga i le matagaluega o oa faanatura ma le siʻosiʻomaga po le MNRE. Na maua ai le faamasinoga o apili, le faasoli tulafono na maese le MNRE o le Caveat, po le faamauga faatulafono o le fanua. Ma toe polo i ai, e le faamasinoga o apili, e toe faaaogā le Caveat. O le faamasinoga apili lea faasaga i le SAP ma le Samoa Brewery, sa tuʻe valaau i le masina o mati 2.222. Ai o le ua faatulaga mai ai nei, le vaia sofou sultasi o Aberila.
o whaamsinonga o apili ma sanina Vaaaoao ia mati ma November tausanga. Ai ono le COVID mtapuni ai o Samoa, o toe fituna iai le taimi Vaaaoao o le mta upu le iluma o whaamsino apili mai New Zealand. O le 5% o whanua i Samoa o whanua umia sa o loto. O le ainga lena iai lo lato whanua umia sa o loto i loto pā matu loto. Mai o mai nei, lo tama whai lava Clara malona ainga e fi nau o lato whanua o tuua ia le whaasoli tu la fono au wala na mai se ai. I le whai unga le whaamsinonga apili o te sema lua o lua tasi, na mawai le whaasoli tu la fono le amesenga le MNRE o le keivia tu le whanua i tu loto. Ma polo ia ai le MNRE e toe whaafo i le keivia i lunga o le whanua. Mai o lo te ena le SAP le whai unga o te sema lua o lua tasi, peitai. E awa ese le keivia tu le whanua, ai o lo ta atia le mta upu e le maua sei unga, na whaila e le tina o Clara Gray, ua maliu le tina ia Maria ki Rita Pune, malona tuangane, e wha ia i le whanua. Sa whaia le whai unga le whaamsino sili le nā taimi Chief Justice Sapolu, ai le i ato atoa le luafis fuono. Ua maliu le tina ia Maria, ai whaawau mai ia yelo nalo ia Clara Gray le fi naunga o lato meto tino, mo se to a fi le mu o lo na ainga. Le vai so fo le Vaaaoao le mta upu i nei whaamsinonga o pili. O se talafia mo tangata whaingaruenga le malo ma pisi nisi tu ma oti lo tātou Taunu'u. Le toe a e ai o ngā luenga i le so no a perila. E le ngata ina o le a e ai ngā luenga, ai ua tatala i fo i mawheo i ngā pasi ma ta avare lau pasese. Luas fulu tangata i le pasi, ta avare lau pasese la i tia to lua, ai o le vene na o le to valu e whaatanga. Ua o se whaamama a venga fo i mo ainga mai savai. Ua lua vai aso talo na poloka i upolu nei, ina ua tatala ai le whewa ai o pasese i Vaaalalo ma Vaalele le vao motu. Na tala no ai le tamawhai pisinisi atu mon vao kua le fui o Tasi. E Faafetai i le tatala ai fo i o maketi le vai aso atua, e ui ina tāpunia i le lua i le Aoauli, aso ngā fua i le asto nai. Ai ua sili atu le nāna i lo le whaalala ma whaatimu i ta whaala, e whaatawai a lato o loa pea o ina tāpunia le maketi funga lei, ai maise i lava i aso to nai. Ina ia tā ofiofia lava le tumutumu i no whanga whai Tele, ai maise o le tā ofiofia le so ona pipisi o siama. Ua whai unga whono i nai nei e le kāpeneta, le tāpunia pea o wharkalapu ma pāpia, whaapena fo i ona tapu, ona whai o so o se tā alonga, ma le tapu ona whaataua tu ava malosi. Ono o li ipotia leo leo, le iai o whale o loa ua whaasala, ilo lato whaataua o ava malosi tangata. Lua isi vai aso le utue whaawa wai on tāpunia pia whale a onga lu tātua Taunu'u atoa i upolu masawai. Mai lava ia onga le malo, e ka le sia a onga tu ma oti whaapea universite, talu tapo le wha mai. Pei ta eu whaatonu ina ai e le malo le mtanga luenga wa onga ta alonga maanga nuu, e whaawau pia le whaatino ina o onga, e whaaonga iai awala whaatekonolosi, whaapea televise. Ua tanga iai nei le kāpeneta i ni awala i mawhai ai ona whaatupe le whaatau mai. O sapalai mo le Taunu'u atoa, ai mai se lava i tali fofonga, ma mea whaatino mo suesuenga o le whaamai, male whaamatu i nātu lea i le Taunu'u. Ai o matanga anuenga ma whaala potputonga, whaapea vaenga tu ma oti ma pisi nisi, mo lo lato whaonga ina. Ua whaatonu matanga anuenga o le suifua ma loloina, e whaamautu tāpinanga mo le health model, ina ia mawhai o na whaamautu tūlanga mo o mia uma, mo le anga i atu le lumana i whaanga solo ai, o na talatalai na maa lio tua oi whaavao maa lo, o lo tātou Taunu'u. Ia whaatalanoa le whatu na inga o malanga whaao popo mo le au muia le au tangata, i maasina ta i Tasi, mai New Zealand. A o iei nei Samoa i le laasanga lona lua, mo leisi lua vai aso a matatua i le so. Ai o loo whaamalo sia mai e le malo le whai au tali fofonga po facial mask, whaalia o pepa tui, whaapea le tausisia leo le vā whaatulanga, mai leisi tangata i leisi. Ua whaatonu fo i komito whaalawe whaafose i le New York, ina ia whaata oto mai isi la asanga, i le mai ai o le lua vai aso. Ai o loo whaatu maua i pea
And it keeps right on the hurting since you're gone. Ooh, I cried myself. Rupios Tuna Market i Taunu'u ore ai o Long Beach. O loo mawai ore tau mafa Samoa, tale mamoe, supo mamoe a paparusami, ofu parusami, moa tunu masiu siu pipi, sa pasui, so sisi, povi masima, talo mafai. E whamaria ino no loto pa e fi oto matala atu o a au. Ile El Rupios Junior Market i Taunu'u ore ai o Long Beach, ile limalua tasi o Long Beach, California, Iva o Valu o Lima. Telefoni 502 Tasi Iva Valu Valu. Every minute of the day, every hour yours. Omi te tonu lau olu au Baile te te se ne ima imau Afifi malu o le tama Baile lau ulu ne ima tala tala Le lau whaifa pito te tonu Bai ima sae pape o se tomu Le la mai loa o le tama se whaala i te Ngā pese ange so le ngā leo Sofia aile me maua. Talo fai. I o le alo manatu ne nei taimi. Kaki koe mga kua ia sofo i o ka whai whaapusa i Samoa. Kei mi o le ia maisi ar kamale i o le matua inga se lau apopo e whai ele uparu sami. Ia leo kaku ni ia tunu. Ia. Ki kausi la fia se whale mo i. O le na fo na tofa la watu ia. Petisi la fia le whale lelo au Rupert Juniors Market. Le lungo Long Beach. Ma le lima dua. E maua umai nei. E maua umai nasi te latu o manasan le au Rupert Junior Market. I ta tonu ore ai o Long Beach. I le lima dua tasi o Long Beach Boulevard, Long Beach, California. Iwa o Valu o Lima. O lo o mawai o tanga talo Samoa. Tango talo fiti. Pusa mamoe. Pusa fai. Tanga raisa. Matanga ruau. E wha maria ina lo fina ngaro malo loto pe ai a fio atu matala atu au. Ili El Rupios Junior Market. Ili ai o Long Beach. Pe vala au le telefoni o le lima ono lua. Lua Fafitu, Tasi Iva, Valu Valu, El Rupios Junior Market. Ia. O tatu whasanong whapisinisi ia matatu tala mai Samoa i au ala walau whafonga Samoa. E au tere i tuua le tatou ia o le na vanga muli o whasanong whapisinisi mo i tatou uma o tau mawhaina le vailea o le ASEA. Mo i tatou uma i nei Amerika ma Jose Stete, Hawaii, Alaska, ma lau mai i le 5 tolu fitu o no lua. Mo i tatou i New Zealand, ma lau wane i le o tasi, lua i valua, tolu ono o tasi. Once again, New Zealand, o tasi, lua i valua, tolu ono o tasi. Mo i tatou i Amerika Samoa, ma lau mai i le 5 lua wha valu. Lua wha fitu tasi, Amerika Samoa, walau mai i le 5 lua wha valu, lua wha fitu tasi. Vanga mulimuli na tau ina o whapai atuai i vanga mulimuli o whasalaunga wha pisinisi mo i tato uma e o loo whangaina i ale baile o le ASEA Redox mo lo to wala to whafong mai. Au le i peri tu ua fo i tato no fonei. Masanya no fai wat whapea la o nanga mo e i le upu i ti mai foi ia mase upu e whamarusi au i lo tatou malo ma le tu o lo tu mai no fionga te mai tai pale mia le mamalu o le kapeneta i li im te mai tai o le kapeneta ia le sui pale mia o le fong fetalai mo na sui fong fetalai o le tai fono ia teina ne foi le tuangai ia o le tataloa ale nei tautua ma le nei o nanga ia tu maulu to lo to tele tu maulu to lo to tele tu maulu to tau sisi lo lingua lo to faingo nai o to Faatuatua i le tua Samoa o tasi
tau te malolosi ai, tau te loto te tele ai, Taunu'u nai ia le se manuia lau tele mo tatou atunuu Samoa. O ia le manatu le pola e motu tua ma le ola tau whaaleanga o lo whaia nei. Ia tu mauro tau whaasangsanga i maunga. Ia tau whaasangsanga i le na whaia le maunga. E manuia ai tatou uma. Ia pena foi. Ia Samoa lau whaafongaanga. Ia whamani atu le tatou au nanga o le nei aso whamaruru atu. Ia ona ua mai a foi lo teimi tautua. Ia ua lava le tatou whiangai ai i le nei aso. Ai o tele tu ua le tnofoa. Ia whasalau. Ia o ne ngalo ia te utau olo ia ile sia tatou au nanga i luma pe a uma atua au. Whiangai ia male le sunga le whawhiangainga, sunga le whaifi au. Ia Reverend Moenga Ngongo Tamasese. Ia pe a le tūlai fitu, pe a mai atu lau tautua po sa tautuanga mo oe le atu pele i le nei vaenga o le fiafi. Ai mo le teminei, ia o te whatofa, whasoifu atu, ia te oe i lau whafongaanga. Ia tatu tue whira i se i tūla o momua, i le tatu porkalame, tau longolongo Amerika, whea ngai marisunga i le whawhiangainga, ia Moenga Ngongo Tamasese. Ai mo le teminei. Tatu tue whiro ai. I se aso fo i pe a mo te maua sa ua wanoa i lunga nei. Soifua mai a Manuia.
Mana